den e mawɓe meɗen ɓen ka tibo ha e makko baɓɓe tawa ɗiɗo no hawrani fuu kono fuu e muɗum ko gila hecciyanki woni ko heɓɓa aray kala hanaɗo teddinirede ndeɗo jonde feere o woora emo tora yaafuyi koko heɓɓita e joni noon harayi en yetti Allah ɓaawo waawi laataade karmo ko ɓen kadi ɓe waawi seenaade wano ɓe attotoɓe makude ɗo Cheikh Mouhamadou Wuri Diallo kankala ɓe Séfouré ɓeɗo ko hannde woni ko ɓe hewtiti komin yewtata hecci hankin ari ɓe dalaba kankala ɓe abɓe Séfouré komin yewtata ɓe holli wonni inchallah ɓe wakkiloto ɓe ara tawde welata fi heɓugol woɓɓe goo no geli karmo ko ɓe fof fayda fewtono ka intérieur woɓɓe no seeni koye mbi mousabaka qurana o kunta woɓɓe no yaari timmi madina woɓɓe no yaari telmide ga woɓɓe kadi no yaari hoore daka donc aray heɓugol fewno ɗo hettotoɓe welaafi ɓay ɓurɗo fo tawi si baɓɓo leydi ari mo ɓe kaka jooɗi ɗon ñoƴƴirta ara mo ɓe no anani yimɓe mum ɓe joni noon ɓeɗo ɓe wawi hewtude ka alasara ɗo ɓe wawi yirtade ɗon kadi ara tawde leydi ɗe toro Allah Allah yoɓɓi ko moƴƴi en joggi Cheikh Abdoul Jalil Silla ɓen ɗon kadi hino e laawol ɓe feɗɗi baylo baya koɓe sakkiti humpodide ɗo ara ɓen ɗon kadi ƴettoye konngol inchallahu yewtugol e seeɗa ko toɓɓere wotere e ɗengal soosongal fi hedduji ka ummal fayida fi ha nafa kan wawa huɓitude ɓe wonɓe attade ɗo Cheikh Wuri Diallo Séfouré kankala ɓe ɓeɗo ko ɗo woni ko jibina gon hoɗo ngo nanɗo miɗo janto ɗon ɓe fuɗɗi janngude e juuɗe baba e maɓɓe ɓe jangi ɗo e juuɗe karmokoɓe ka fulawa ka men ɗon ko heewi ɓe ardi Konakri ga ɓe duɗi kadi bonfi ɗo e juuɗe karmokoɓe heewɓe ɓe natiri ka école ji ga ɓe yurtiroyi sengo Mauritanie ɓe waɗi kadi Mauritanie duuɓi heewɗi eɓe janngude Mauritanie toon Allah tabaraka wa taala newni ɓe arsitiɓe kadi min haadira siya ɓe heeɓi bourse d'étude ɓe yeehi Madinatul Munawwara jamia islamia ɓe janngi toon kadi ha ɓe gayni université o Madina ɓe hewtiti ka meɗen ɗo eɓe nafirden hannde koɓe janngi kon sabu eɓe waɗi majmu'at ji groupe ji eɓe janna ka réseau sociaux ji ɓe jaabo tollande tawa ɗi darsuji ɗon ko woni ƴettude ko woɗɗitiɓe ɓe ala ka leydi men ga ɓe wawata déplaçade ara ka maɓɓe fonta deftere fiino ɓe waɗani en kadi école kadi franco arabe ka meɗen Konakri ɗo ɓe waɗani en kadi ɗuɗal duuɗe ko duuɗe marakisu tahfiz hakkude ngal ɓe jogui e ko talibaɓe maɓɓe jogui aray golle ɗen tigi tigi on ko da'wa ko jannugol e wajano ɗum noon haray wona duuɓi ɗi alluwal ngal no ɓuri duuɓi ɗi so tawi goɗɗo tawani hunde nden hannde nde yawa e heɓade ko goreɓe an komin musidɓe kadi ko en tan ko minen jibinɗina ko minen janɗiɗi joni noon ko alluwal kan ɗon haray so ɓe wonari bappare ɓe wonay soro donc haray jonnaɓe micro inchallah ɓe ɓeyɗitama en ala juutude mawdu on ko fi rentingol ɗen e ko fewti ko suɗɗiɗen hannde so tawi ɓe yewti hen ɗo yeru minitaji capantati inchallahu ɓe daroto jonne kadi Cheikh Abdoul Jalil Silla ɓen ɗon kadi ɓe ittana en ka haala sooso assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالكمال والمتعزز بالعظمة والكبرياء أحمده سبحانه وتعالى على السراء والضراء وعلى الابتلاء والنعم وأصلي وأسلم على خير من بعث رحمة للعالمين وحجة على العاندين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ألتقي معكم في هذا المكان الطيب. في هذه الأمسية الكبيرة الميمونة مع هذه الوجوه المنيرة بالإيمان، لنتناول معا موضوعا مهما تذكيرا وتوعية للمسلمين وتنبيها لهم وإرجاعهم إلى هذا الدين الحنيف الذي خلقنا له. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يلهمني الصواب وأن يلقنني ما تسمعونه وتنتفعون به، ويرزقني الإخلاص فيما أقول، وأن لا يجعل لأحد فيما أقول نصيبا، ويجعلكم أيها المستمعون الكرام والحضور العزيز من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن موضوعنا في هذه الأمسية المباركة يتطرق حول ما سمعتم من الشيخ الفاضل المقدم لهذه الكلمة، يدور حول ما هو الراهن والكاهن الذي نعيش فيه في هذه الأزمنة الأخيرة من الانجراء واتباع الشهوات والأهواء وترك العلم وترك السنن وترك الأسباب التي تؤدي إلى تقوى الله ورضاه سبحانه وتعالى. فالموضوع يتطرق حول هذه الأمور. يتي الله سبحانه وتعالى قولوا اللهم تدلو ودوكو yettuɗo hoore mum hato jina yettore goɗɗo e yettimo en jarnimo en irritiki Allah kakko makko ngu wondema kanko toni Allah bajjo siniɗo reweteɗo kala ko rewa tayna kanko ko mere ko fusko kanko tu rewete nafa kanko tu ronkete rewede lorra en seedanike mum kanko Allahu tabaraka wa taala en torikemo yo dandu en bone wonkiji men e bone golleji men en seedike nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wondema ko nelaɗo Allahu ko maccuɗo Allah en seedanike mo kadi nelalngal o yettiningal hangal timmi no Allah nelirimo noon o ɗuytali o ɓeydali torki Allah ɓeydamo jamɓe kisi e teddungal kanko fof e sahabaɓe makko e ɓeygureji makko e kala wattiɗo e batteji mabɓe hañande dangal dari yo Allah waɗe wattiɓe batteji mabɓe suɓe juɓɓe tedduɓe haray no naniɗo noon Cheikh Abdoullah Ba Diallo no ɓe makiri ɗi makuji maɓɓe ɗo ni min miɗo andi hewtugol amen ɗo ko saabu jippitagol maɓɓe kamɓe sina ɗum fa huwa kafin aynama hal kala ka ɓe woni hiɓe yoni hiɓe yonanayi wonɓe ɗon ɓen kadi kono haray neɗɗo sino laaɓi reedu himo yiɗani ɓe wondi ɓe moƴƴere o yiɗa e kafidude e ɗimmoɓe makko goo ɓe woni yangodude e ko woni yangodude e mum kon haray ko ɗaɗi sownoosi ɓe invitay woɓɓe goo ɗimmoɓe maɓɓe ɓeɓe janggidi ɓe yangudi ɓeɓe woni kurkodude fiyoroɗen da'wa ka leydi meɗen ɗo ha ka yaasi leydi men haare ɓe yiiɗa yoɓe hewtu ka nokku meɗen ɗo fiyo jamon heɓu nafoore e junngo ɓen ɗon kadi haare komin hadal bab hina haare koɓe wi ɗo ko wondema haare komi karmo ko maɓɓe ma ɗum haare koko arabu ɓe wiyata kon min baabi ramatni bi da'iha wan sallat yani koko ɓe wondi koɓe ƴetti ɓe bakilan kamɓe ɓe diri sina ɗum wa afdal minni fil ilmi wa fi kulli shay haara yo Allah yoɓɓe ko moƴƴude e joddi yiɗugol maɓɓe yiɗalngol maɓɓe jama on moƴƴere yiɗalngol maɓɓe sendodede ka Allah addiriɓe ɗo yiɗugol maɓɓe yo taw jama on arayi wattoda e maɓɓe wallidira e jama ɗo e mokobaɓe imamuɓe karmokoɓe wonɓe ga
fiyo dina Allah kam ɓeydu sembude ko ɓeydu teddude yo jama ɓeydu famude dina kan hare ɗum ko jippitare maɓɓe kamɓe e newi e yankinare maɓɓe kamɓe e yiɗalngol maɓɓe moƴƴere jama on hara ɓe waɗal ihtikar ɓay hara woɓɓe kaɓe woni ɗon sago maɓɓe nayo ande goɗɗo goo no andi si wona kamɓe ɗi nokkeli kadi no hawre e nokkeli goo kono ɗo ɗen andi no jeeya e nokkeli ila ɓe arti ɗo par ce que ko ɓe arti ɗo on tigui andi ɗo ila ɓe arti ɗo ara e karmo ko ɓe buyi ari ɗo e waɗi ɗo muhadaraji waɗi ɗo darsuji waɗi ɗo biji buyi ɓeyditani jama o hara jama wonɓe ga ɓen kadi alhamdulillah no wallodiri e maɓɓe no moƴƴiri par ce que sa yi toujours ɓe nodda woɓɓe yo aru ko ɓe jama wonɓe ɗo ɓen kadi no yiɗi moko baɓe imamuɓe ɓen ka juulirde e karmo ko ɓen ɗo buyno ga haray ko ɓay kamɓe kadi hiɓe yiɗi si tawi noon ɓe wondi ga ɓe yiɗa ɗum wonatano fo mum Allah ko moƴƴeriji hawtidiri torki Allah subahana taala yo Allah hattu fo yoɓo joddi jannatul firdawsil ala haray hino satti moƴƴa ya fewtu julɗo wiyamo hey 24 et 31 jokketake ɗum hato jinama kono no tawno e gandal ngal fanɗi faale on ɗuuɗi gonga on majji hare ko ma jama on andintine sono e sa'i ko ma jama on andintine hande ka wurɗen ɗo no woodi piiji buy ko andintinte no woodi piiji dongal ko andintinte kono ko étape yarete e sa'i ko fewndi o andintine yeru ɗum ɗon a julɗo hiɗa duwa suude nema Allah on e ma Allahu tabaraka wa taala ko waɗani en kon enen ɗe julɓe ko ha ɗon nema makko ari hatti e neɗɗo nema ɓurɗo mawde hore neɗɗo on ko waɗede neɗɗo yimɓe ɓen fo tagore Allah nden fo si moɓodiri Allah ko ɓuuri moƴƴade mum ko bani adama tagore nden fop ko tagi kon fop malaika yimɓe e jinna e leyɗe e kammu hay arshi makko on e teddude bal suudu kaaba nun e teddude Allahu tabaraka wa taala ko ɓuuri moƴƴade e tagore makko nden fof alal itlaq ko bani adama wala gad karramna bani adama o wi wallahi wondir kanko Allah wallahi min teddini bani adama woni julɗo woni kefere ɗum façon nin teddode ɗum ko mawdu feere noon façon ko Allah teddini bani adama kon ko mawdu feere ɗo ko wiwgol ɗum Allah teddini bani adama so yi tun noon bani adama Allah haali makko woniri noon e Allah haali tagore nden no woniri noon e yiyaki tan teddugal ngal e yettimo e jarnimo e dow ɗum yilti e bani adama fof ko ɓuuri teddinde ko ɓe waɗi ɓen julɓe nema ɓaawa wonede bonde bani adama nema ɓurɗo mawde on ɓurɗo teddude on ko waɗede julɗo si tawi waɗede julɗo yonalima e nemaji Allah ɗi gamara ko yontama ɓaawo nema ɗum ɗon ala ɓaawo nema waɗede julɗo ala idan Allahu tabaraka wa taala o waɗani en moƴƴereji hiɗi mawni waɗugol en julɓe ɓaawo a wonde julɗo kala ko heɓuɗa ko wiyete ko bonus sa soodi mbuuɗi e junngo orange awa soodi ka orange ma moni ɓe waɗene 10 000 ɓe wattanima ɗon bonus 5 000 5 000 on ko bonus ɓe okke si ɓe wattali ɗi a landotako si ɓe wattiri ko wiyataɓe ɓe jarama hay fus amara toon sina ɓe jarama idan ɓaawo Allah waddema bani adama o yilto waɗama julɗo kala ko okkuma ɓaawo ɗon o ɓeydani kono neman ko timmi ko waɗede julɗo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l islama dina ila ñande arafat naɗo darino arafat yettini dina kala ko yettinte dina kom fof timmi ɗon Allah yi ko hande nema on huuɓi nema timmi e mon nema min Allah timmi e mon onon bani adama hande onon kala tawɗo woni e ley waado nelaɗo ha ngal daro nema on haara timmi e makko har lutta fus ko Allah waɗantamo Allah yi ko ɗum ɗo o wela ɗum ɗo o yarli yo bani adama wuurin ka hor leydal ɗo wonugol juɗɗo inna addina inda allahi al islam addine alif e laamon ko l'istighraq jins kala ko wiyete diina ko ley l'islam sori kala ko wiyete diina ko ley l'islam sori ko ɗo waɗi Allah addali diina ka wona l'islam ila baba adama Allah addali diina ka wona l'islam
kala ko woni diina tawina l'islam arayna diina idan si Allah waɗima e nder ɗon hare Allah timminine makko ma qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajmaun ɓural Allah ngal ko ɗo l'islam wa rahmatu e sunnanelaɗon ko ɗum Allah wi ko ɗum neɗɗo yi'ata tawa moodi Allah okkorimo o foofa o artira o welto o winna alhamdulillahi nemallon timmi e dow ɗum ɗon no ɓuri dendagal ko moɓidira e mum ko wana mum kala ko goɗɗo heeɓi ko ɓurma o si a ɓurimo wongol julɗo si a ɓurimo tabitugol ka diina si a ɓurimo famugol diina kan hara ɓurimo kala ko ɓurete Allah subhanahu wi wala tattabi'u khutuwati shaitan oton jokkutaɓe shaitan ɗen wa man yattabi khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar kala jokkuɗo laawi shaytane ɗi hara shaytane kanko ko noddata ko e faytiniɗi e fahishankakuji yani kala ko boni e ko faytini e ko mettata Allah ko ɗum iblisa noddatamo kanko ko contre Allahu tabaraka wa taala joni noon fiya daɗumo o wi walawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada si wonano ɓural Allah ngal e yurmede makko ni hay gote mon daɗatano idan ɓural Allah ngal e yurmede makko ni ko julɗo jonna ɗum ɗon si daɗay iblisa ko julɗo si daɗatamo waɗi ko julɗo si satti ha satti daɗaymo ko julɗo mowona julɗo perday idan hare musidɗo andu taw aranu Allah neminima ka Allah neminma ɗon ko honɗum duwaɗa ko ɗaɓɓitugol ko honɗum Allahu on faala a woni kawre rayuwal ko ya dogutu hande kadi mo wona ko keefeɗo ko mapoto ko honɗo wonita julɗo wona no juulira wona no hoorira wona no hajjira wona no zakkira wona no waɗa birrul walidayni wona no rentora ɗum ɗo ko won taw ɗaɓɓata kono wonira julɗo si a wondi e keefeero hiɗa falanamo moƴƴere ala ko waɗa sina ya e to hawnata kal islam sa wallimo ha woni kal islam aɗa wallnimo ka rayuwal hande kadi sharia jeddiɗi ko yo dogu tun hoore ɗo ko ɗum si Allahu tabaraka wa taala o noddi en jente fota oɗo en hadi aya natluha ليلا ونهارا سرا وعلانية وفي جميع مناسبات الزفاف خطب كل شيء ولكن كل من يتدبر ورانكو تسكيتي دار تبارك الله آية من فوق أن يندو إن جنگايمو خطباجي إن جنگايمو كهمو دولة إن جنگايمو كالا كفوتودين بس مو جاء إن خطبة الحاجة الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون taw mayude sina ko on julɓe en mayayle joni noon Allah jonnima ko maydete kon e mum wongol julɗo ɗum ɗon maydete mum hande kadi kon wodanma ko renugol ɗum ɗon fi ha ñande fonduɗa e malakul mawti tawaɗa wondi e ɗum fondugol ma e malakul mawti ɗo ɗa wawi fonde e malakul mawti harɗa ka nder dankima harɗa selli ɗa e fonde e malakul mawti harɗa ñamude ɗay fonde malakul mawti harɗa waɗɗi ɗay fonde malakul mawti harɗa seppude ɗay fonde malakul mawti harɗa nawni kala malakul mawti leere mum si yoni kañum on fonday nden on fondano ko taw hara on diina konko Allah jonnuma heɗa wondi e muɗum hara on sertali ko wonta noon saabu serta e ɗum konno ɗuuɗi ko wonta saabu serta e o l'islam ɗo onema mo Allah nemimma ɗo ɗum no ɗuuɗi musidɗo a julɗo bandirawo an ka worɓe ka rewɓe watten hakkille o nema ɗo jogitoɗen o nema ɗo géren o nema ɗo perdu jawdi ma ni fop magasin ji maɗin otoje maɗen perdu fof ko wata perdu dina maka joni noon o zamanu mo wuurɗen ɗo musidɗo am o alhaali mo wuurɗen ɗo musidɗo am ko yosinta diina goɗɗo bonnaka ɗum hino ɗuuɗi kontotako la tuaddu wala tusa nelaɗon sallallah alih w sallam ɓe maki hadith muttafaqun alayh ɓe maki badiru bil amali fitanan badiru bil amali fitanan ka qita'i llayli lmudlim yusbihu lmuslimu muslima wa yumsi kafira yumsi lmuslimu muslima wa yusbihu kafira yabiu dinahu bi aradin min addunia ɓe maaki hittine ka dina ka Allah arsiki on gollironka ko Allah faalako
hiddine waɗon ɗum heña hara on tongaki sabuna noon aray e zamanu fitinaji ɗin ɗuuɗay ɗi ubbito hakke ko ɗi ɗuuɗitaɗi wawi wa kunta jemma ɗum ɗo mo janggal ɓurana e sunna yiyata ko wona wolede ɗo hande o zamanu mo wurɗen ɗo alfitanu ka qita il layli mudlim la yahtadi ilayha illa man alima alkitaba wa sunna anduɗo mawaqil fitan on kon tuyiyata ko fewndi ko hande kono hande ko bonnata dina goɗɗo lanca fi mum pecek on tigui sikkano ka dina hara wala to hara mo juulude wala dina mo horde wala dina hara dina makko yerrino konngol yarino finde yarino golle ko tabaraka taala wi kon an tahbata amalukum wa antum la tashurun golleji mon ɗi yeeɓa ɗi bon hara on anda yo Allah dandu en ɗum e andi aya no ko soto zumar aboubacry siddiq radiallahu anhu so jangguinomo wullay homoni aya on wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun feeñanoyeɓe ka Allah konko ɓe sikkama ɓe sikkuno ko ɓe moƴƴuɓe yakalata jakana moƴƴuɓe ɓe sikkuno golleji maɓɓe ɗin jaɓama ɓe yakalata ɗi jaɓaka yo Allah dandu en ɗum hawo zaman mo wurɗen ɗo noon hande ko bonnata ɗum kon no ɗuuri konda saabu ɗum kon ɗuuri si aboubacry siddiq radiallahu anhu fewno makko janggi oɗo aya wulli hara min giyan ko ɗum duwaɗe wadde fewno o sayi ɗo hara koye janngumo jalen idan ko honta saabu dina kam bonna ɗum ko honno on jeeya e muɗum o zamanu ko fewri iwtirgol ɓaawo alyahuda e annasara iwtirgol ɓaawo pewje alyahuda e annasara wonugol tawa julɗo dina ma kan ko woni hattude e dina ma kan fof ko julde si feƴƴi julde dina hannda ko heddi kon ɗo wona ka ɓornateri ma wona ka ñamdu ma wona ka galle ma an e ɓiɓɓe ma ɓen e sonnaɓe maɓe wona ka haajuji ma ɓay ko ɗin ɗon marɗen goɗɗum ko laamu ngun jeeyi ko yondi e dina goo ko laamu ngun jeeyi ko jeyɗen kon enen haray ɗum ko hatti kon fof kaka julde haray nden julde si a naari no gasa si nde contrôlama nde ƴettama nde waɗama ala misani sharia a taway ko ɓuri kon fof no woppodir nelaɗo addino tawdi noon hande kadi ɗi fitinaji fewdiɗi ɗo iwtigol ɓawa 24 et 31 e jokkugol alyahuda ko wona 24 et 31 piiji buy kono ɓay ko 24 et 31 fewdi ko ɗum jama on wolde fim kono haysi wona 24 et 31 woodi buy créyanɓe ɗo hoore mum iidije iidi fi ɓiɓɓe mum iidi fi hoore mum iidi ko tawata hana ndaari subhana taala no wiya walan tarda anka alyahudu walan nasara walan lan ko harfu nafin wa nasbin wa istiqbal walan tarda weltortama jaɓatama yiɗatama teddintama a julɗo alyahuda e annasara abadan oɗo aya si en jangguimo ko honto ɓuuri tagolde ko occident oɗo koɓe occident ɓe ɓuuri mo andude wonɓe huwodirde e porto ɓen tigui ko ɓuuri hulɓinade ko ndeɗa huwodira emo wona julɗo ɗo duwa andude ko honɗum ñawre dina ma ka wi kono huwodirita emo wona julɗo ko nde tawno fewno oɗo ɗen saayi enen ko dogingol aduna wona dogingol dina dogingol aduna a tawi goɗɗo immoto kawo juulata waktuji Allah ɗin joyi ñallal pewtu noddine hara mo nande subaka o yaha o juuloya ka juulide o arta noddine fana o juuloya o arta noddine alansara o juuloya arta noddine futu o juuloya arta noddine geƴe o juuloya arta o yaaka o yata accanno yaaka o yata juulirde sakko nana noddinaɗo Allah ko wino ya ibadiya alladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un ko nanta goɗɗo ya ɗon o wi'a ene usade si goɗɗo heɓi golle tawi patron makko newnanalimo yo juulu waktuji ɗin joyi konno juulirta hara konno warrata kommoni patron ma kommoni patron ma bani adama fi sayre an a wakkilike yawde ka a juulata waktuji Allah ɗin joyi fi sayre kono doginɗa ko diina an yeeto lan si a maayi fewno on saayi on alhaali mo wonira ɗon si a maydi e on ɗon waktu goto farilla so feƴƴirima yuɓitatamo ha ngal daro amma ra ko yuɓita waktu goto farilla
ko ɗum waɗi julde dina kam fop si goɗɗo maayi o timminani mo timminane hajju mo maayi hajjal no hajjane korka mo maayi o hoorali mo etane maahi mo hoorane zakka mo maayi o ittali tawi mo heeɓi ko feerete mo yoɓitane ɗum ɗon fop sina julde mo maayi o juulal goto juulantamo hay goto juulantamo ko an tigi 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 to baashi ko andete ndaaroyeedi golleji julɓe ɓe fop yowmal qiyama ko julde golleji kala ko Allah shar'ini kon fop yo rewire ko watte ndaaroyeede golleji mani ko julde mane sinde moƴƴi fop moƴƴi sinde boni golleji mani fop boni joni noon an a yahi a acci ka julta wawtuji Allah ɗin jowi ñallal ka juulirde ka julde jama Allah warka'u ma arraki'in juule wonude juuloɓe في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إنما يعمر مساجد الله من آمن باليوم الآخر وأقام الصلاة أن أتيك هبتا دون فوق أيهيك توتا hay julde antum a wawata juulude a wakkilike wurugol ɗon gurdanɗalle lannay tuuni naare de walan tarda anka alyahudu wala nasara alyahuda e annasara mala haaju e julɗo sina yo dina makko kam bonu tout court lanni na ya iwka l'islam yaha ka maɓɓe na ɗum ɓe woni haaju maɓɓe ma ko fiya ya bonire photo yon waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa tuku lani ɓe mara susi ɗimmo e tarsina yo l'islam iwi e jungo men ko nde kangere nde Allah joni nde bonu foten ter yawmal qiyama en fof fotto e jahannama ka ley darapo iblisa Allah yaqudumu qawmahu yawmal qiyamati fa awradahum nar ko ɗum woni haaju maɓɓe ko tabaraka wa taala taguɗo ɓe on ko wi en ɗum tagi en ko wi en ɗum ma yawaddu alladina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha ɓe yiɗa nelaɗo sallah sallam nde nelano alyahuda ɓay andi risalan koye arabu ɓe gari na e bani israil ko ɗon ɓe añi nelaɗo ɓe añi kala iwtirɗo ɓawneɗo ha ngal daro Allah wi wadda kathiru min ahli alkitabi yawruddunakum min ba'di imanikum kuffara limadha hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq ɓe yelike fiyo bonu konko nelaɗo jonna par ce que ɓe habbino ko bani israila nelete tawi woni raali noon ila daññande ko woni nelaɗo ɓe ala façon gantanneji ko nelaɗo waɗanaka fi warugol ɗe sallllahu alayhi wa sallam ɓe ummi ala façon gantanneji leƴƴiyal yahuda wonno ɗin madina yathrib ala façon gantanneji ko ɗum waɗani fi lannugol nelaɗo e juɓe ɓe ila on tuma ha ngal daro hiɓe jokki allah bisa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala allah bagyan an yunazzila allah min fadli ala man yashau min ibadi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab walilkafirina adabun muhin ko qur'ana yewti en ɗum ko enen wo yewta ɗum ngaygu ngu ɓe jogani no ngu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jogani sahaba ɓe moƴƴuɓe haaɗo ko ngu ngaygu ɓe jogani l'islam kala wonɗo juɗɗo ngu ngaygu ɓe jogani ɗa duwa andu ɗum an musidɗo an juɗɗo teɗɗo Allah wi walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millata hatta nare lan ko harfu nafin wa nasbin wa istiqbal hatta ko harfu ghaya ibnu malik wi amutu wa fi nafsi shay'un min hatta amutu wa fi nafsi shay'un min hatta karmo ko ɓe nahwɓe ɓe ronku andude wonto mana hatta ari himara ko harfu nasb mara ko harfu jar himara ko harfu ghaya yani hurufon ko huruful mabani huruful maani si a famali ɗum noon a famata ko qur'ana wi aduna ay hatta tattabi'a millatum ha jokka beleɗe maɓɓe ɗe millata on ɗo na dina ko beleɗe ko ɗum si Allah wi qul innal huda hudallah yu peewal ko ngal Allah addi ngal ngal o jonni ngal nelaɗo ko ngal woni peewal ko Allah o jonni kon nelaɗo ko ɗum woni peewal e wallah so peewal falaɗa no jungo nelaɗo ko yoni yokka
woni so wala in ittaba'ta ahwa'ahum ay millawɗa ko ɗon hawa si a jokki beleɗe maɓɓe ɗen na dina ɓe jogii wona moƴƴere ɓe jogii wona ko nafatama an julɗo ɓe jogii ko nafata julɗo kon fof koye junngo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe o ummi on wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ba'da ma ja'aka min al-ilmi wa ma laka min allahi min wali wala nasir. Idan yeeso ɗon seeɗa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu woni alyahude an nasara ɓe wono yimɓe feewɓe subhanallah. Allah wi qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana min almushrikin ko dina nabi ibrahima kan kawni laaɓu ka hanif ko dina oñi ka e shirku ari e tawhid hunafaa lillahi gayra mushrikina bih. dina nabi ibrahima kan kawni dina taw ko ɗum annabi ibrahima ko abul anbiya fi tawhid ko ɗo si nelaɗo nitiri annabi ibrahima ɓiɗɗo mum ibrahim ɓe maki sammaytuhu bi abi ibrahim fiyon li annahu abul anbiya fi l aqida allah wi wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi laallahum yarjiun. allah ɓe woltun ko kamɓe jogii peewal kamɓe jogii ɗum allah wi ibrahima ko addi kon ko ɗum woni peewal ngal ko ɗum woni ko jokkete kon wa qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba al asbat wa ma utiya musa wa isa ma utiya annabina min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. musidɗo julɗo tedduɗo ko woni diina ko woni ko nafata kon koko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam addi on ko nelaɗo addi kon fowno ton ta maako kala ko faalaɗa ko fijete ko jalete ko ƴawrete kala ko watte ko ñaamete ko ɓornete fof no junngo nelaɗo sallah sallam allah jonnu fof nelaɗo ko addiri qur'ana o addi nelaɗo ko nelaɗo ɓanginaki kodi kanko qur'ana li tubayina lahum ma nuzzila ilayhim fiya ɓanginami kon ko jippina e ma kala ko faalaɗa musidɗo am fof no ka qur'an. abdoulah ibne abbas radiallahu anhu o inni law daa minni iqalum fi l ghaba la bahthu anhu fi l qur'an si ɓoggol majjiran ka burure kaka alqur'ana mbi ɗaɓɓitata ko allah wi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun mi jippini deftere mo fi mon foppuno ton fihi dhikrukum on fop kala ko faalano ko alqur'ana o wi afala taqilun dare karma koɓe nahuɓe ɓe wi alfaul atifa ida tawassatat bayna hamzatu l istifham wala annafiya tufidu jumla almahdufa afala taqilun bimana atajunnuna fala taqilun o on feete on heɓata haqqil allah jippini wa qur'ana enen tawi foppuno ton kala ko faalaɗa siko fi affaire lando siko fi guerre no ka qur'an tindide honno guerre waɗirte siko fi ñamugol no ka qur'an tindi konno ñamirte siko fi ɗanagol no ka qur'an tindi konno ɗanote siko fi ɓornagol no ka qur'an tindi konno ɓornete siko kala ko faalaɗa wama farratna fil kitabi min shay on feetay o ɗaɓɓo e goɗɗum nokkugo waccum qur'ana alyahuda e annasara wi o min jokkay niraɗo sallah sallam ɓe maaki la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alquddati bilquddati hatta law dakhalu juhra dabbi la dakhaltumu qila alyahuda wannasara qala faman joni nde qur'anare ɗon accitayde neraɗo maaki on selay nde wa qala rasul ya rabbi innakum ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura hajaru kitab allah fi kulli shay. ndaari hande qur'an ɓuri nokkeli goo a tawa en woodi commission ji yimɓe ɓe mara golle hay fuy sina qur'ana no senda jus uji 50 ma hisbuji 60 ɗum no wallina si goɗɗo maayi ɓe mari ɗaɓɓoyoɓe jangoɓe si goɗɗo hotte diday no mari jangoɓe si goɗɗo hottay no woodi jangoɓe kala ko watte munasaba haysi goɗɗo ɗiɗa e barum beere no woodi jangoɓe ɓen no kadi ko ɗum golle mum mara golle e fus janga noon tattali ɓen noon kadi ɓenna menen kadi qur'ani yuna menen kadi ko ɗoni golle ɗen haray ɗo meɗen telen ɗo menen kadi modi ko honɗo e qur'ana ɓe woni janngo honto deftere allah nden ko ɓeeɗo nafi deftere allah nden ko wallahi miɗo andi nokkeli goo ñande goo nde lawolde nokku on goɗɗo goo mo ino girude baari hum beere
mo darni makkir mo inogirden o yehi e juulirde goono ɗon o luwi ɗon woɗɓe ɓe waɗi kulis kadi nayi goɗɗo faama ɓe yehi ɓe jannganoymo yaasi ɗaɓɓi du'a mawɓe juulirden tigi tigi ɓay ɓe anndi ɓe sanction noon groupe ɗon fof nde ñande oui haka niveau julɓe ɓen hewti haka niveau julɓe ɓen hewti ɗon donc qur'an on waɗama à côté allah no wi fimen on fof ko to woni kala ko faala de ko ɗum waɗi ma jokke goɗɗum ngo si en jokkali qur'ana ɓay ma jokka a wata wonde kaw leydo ala jokkali goɗɗum ma jokka joni noon ko ɗum waɗi si en andali koni kon qur'an jokken ɗum ma jokken goɗɗum ngo watte hakkille yaren hande naare ko alhamdulillah e ngal ɗo dawaji nafude mi tori karmo koɓɓe ɓeydu wakkilade dawaji nafi moƴƴa moƴƴa buyi sukaɓe buyi faami hande sukaɓe buyi no organise activité ji diina mbiɗa andi nokkeli buyi ko woni hande mi andi quartier ji hande no waɗi sukaɓe on ɓe sensibilisé sukaɓe ɗimmoɓe maɓɓe hawtiga maɓɓe andata hande 24 hande ko 31 andata bisababi dawa ila llahi subhanahu wa taala jazallahu du'ata hayran jama no faamude seeɗa seeɗa ko ɗum waɗi goɗɗe ɗe hani joninirde juuɗe noon ɗum ɗo faam no kanani julɗo moodi yo julɗo prépare no 31 yo kanani julɗo yo julɗo yaw sooda ya commando ka leyɗe janane ka moƴƴinte toon coñci e ñameteji fi 31 no kanani julɗo siɗo la ilallah muhammad rasulullah juulo waktuji allah ɗi joyi yo julor 24 ma 31 no kananimo fota noon ɗin mbuuɗi o ƴettu ɗin mbuuɗi wiye fi sabilillah o waɗa ɗi ɗon o ƴetta ɗin mbuuɗi o dépensa ɓeygur maɓɓe o sodanaɓe ko ñameteji ɓe ñaama o ƴetta ɗin mbuuɗi o sooda tereng o darnira suudu hara koko allah yedda no kanani julɗo no kanani julɗo yo heɓila ɓiɓɓe makko ɓen fi 24 ma 31 koɓe ɓorno koɓe ñaama yo welnande ñande bal no kanani julɗo weetugol janngo le 1er janvier wonna bonne fête no kanani julɗo quelle fête billahi aleyka ko hitande ma lanni ɗo billahi aleyka no waɗi munasabaji ɓuy programme aɗi janngo ko ɓurno moƴƴande julɓe ɓe hara ko tarihal hijiri on ɓe gollirayno tarihal hijiri on julɓe buy hande sa wi hande ko lewru julɓe ɓe ko lewru honɗu woni lewru julɓe ɓe en jarriboto ndaari ɗe balɗe classe kam mi jannata tawi lewru julɓe ɓe ko honɗu goɗɗo landini hande ko lewru julɓe hondu ni min no noon mi jabotako ma jaabono lewru julɓe hondu ni ko jelu hande lewru julɓe seydna oumar radiallahu anhu awwal man waɗa hadi umur no jeeya seydna oumar golli dawawi kala ko wiya toon kaydi no ruula ɗo e gouvernement kala kaydi ruula hen ko seydna oumar waɗini wiyeto dawawinul hukuma duuɓi joyi arani ɗin fop ɓay o gayni waɗi istatabbal amre ko wonno golde ko fi dawawinul hukuma ko kanko waɗi ɗum kala ko wiyete tariha e ɗin piiji donc julɓe ɓe no hani andude ɗum koma alim dina men kan kala ko watte koye tariha men on waɗete ndaare suumaye a wata wadde suumaye e lebbi chamsiya a wata wadde cergal e lebbi chamsiya a wata wadde keygu e lebbi chamsiya yani hadil umnan mutaabbaduna biha koye rewiraɓe allah ɗum joni noon arino hakke ko julɓe ɓen jaasi ɗe balɗe goɗɗo wuppowo keygu ko ɗon mi andi ɗum noon kadi ɓe noddilam ɓe landilam ɓen a woɓe yeddodiri ga oya keygu makko lebbi ɗin timmi ko jelu ɓen a ko le 15 janvier o feƴƴini 15 janvier joni ko 15 janvier waɗirte tawqit na lebbi portoɗi waɗirte ɗum ko lebbi julɓe ɓen ko lebbi julɓe ɓen rewirten allahu tabaraka na ɗiya lebbi saɗa wopodiray e rewirte en imma en mankinay ma en ɓeyday hay ɗum ɗon ta julɓe ɓe majjirino ɓe ay la tattabi'unna sanna man kana qablakum hadha alquddati bilqudda on jokka e laawi aditiɓe on ɓen kaɓe itti on ɓe on watte kaɓe itti on watte hana maki ɓe naati e nder gayka giiru o naatoyey ɓe win enen haɗum ko alyahuda nasara ne amaki ko hombo siwana ɓen ko hombo siwana ɓen hino hananin enen julɓe ɓen enen kadi bungiren dina men kan ɓa pellet kamɓe ɓe bungirta dina men kan hara lagine ɗo lagine fenɗo nini lagine na 95% musulman no ɓuuri
si recensement waɗama joni julɓe laggine ɓen en tawa ɓe wona julɓe ɓen timma 2%. hara nun hande julɓe ɓen fop en naata e fop e cuuɗi waalo ɗe si woni ɗen juuligeƴe fop naata ka cuuɗi waalo a nana si moteur o ata e ka yaasi ɗo aya sa fotte e jiwum ɓorti kum ka yaasi ɗo yew e makkiji ɗin fop yew kala ka rencontre on wadde hande jemmale 31 hande no wedde le premier yew kala rencontre ka watta kala jiwo ɓortiɗo mo yiɗa wiya kon no wiyete o yettoma inde makko ne daara siko inde kefere o jogui kala suka mo yiɗa jeune yo mo yiɗa ɗo no waɗɗi moto ma no jogui otowal hino dogina ma no dari e dambugal makkiru ma no neɗɗo naati e dancing ma janggo le premier yawɓe place ɓe fop ɓay janggo le premier buya e place ɗi ko ɓay Allah subahana taala tun yurmene makko ne no yaaji si wona ɗum Allah wino leydi moɗiɓe areno lanni Allah wino fa khasafna bihi wa bidarihi l arda kono tabaraka taala yo Allah yurmen o yaafo en taw nanguite boniji men ɗi yow ndara inna kala mo foɗɗa ɗo dobrika ɗo ka kala place ji ɗin ka yarete ɗo ɗen lambanji ɗo kala tawya to kala place ji ɗin ka yarete toon fop ya daroɗa ka dambuɗe kala ɗo wiya kon ɗo wiyeteɗa si wona sosojo atawi ko pullo mamaninkajo ko ɓeɗon julɓe ɓen ka leydi ɗo tentini babe maki tentini enen babe maki ya yiya façon no jiɗo ɓornori e nde saare ayinnayi yaltuɓe e baaɗe anday koye cuuɗi ɓe yalti annayi ɓe jeyaka ta ɓeɗo fof woɓɓe ko yaltuɓe accima mum e bemmum kaso no gasaɓe wayno papa e mama si ɓe yalti no papa au revoir à demain ene bon bonne chance hein o yalta gasaɓe ɗo tamo ma copain jo makko on arnamo ɗon ma copine jo makko yahnamo ɗon papa c'est ma copine a on waɗoya e doy nani waɗoya doy ɗum hulɓinani e moƴƴa gurdam ɗam fala budde jama on cukko haɓɓe jama on fo woɓɓe faama ñaɗe avant duuɓi tati ni mi arno e l'hôpital le 1er janvier mi naati mi tawi wonɗo ɗon o himo janngude qur'an mo janngude qur'an mo fonti qur'an mo janngude mi welti mina 1er janvier mi ara e l'hôpital tawi 7 heures mi woti ka l'hôpital tala mbarna on ɗo kono no ardete noon bimbi arte ɗon bimbi aroɓen ɗon o wallini ɓuranane debbo go wari ɗon o wallini ɓurana ñobbi wari ɓe waɗi ɗon en 3 bis ɓe wellima bonne fête o lunni debbo janano ɗon mo wallini ɓurana on o wallini o ñobbinde o wara o lunni debbo janano o salminimo woni bonne fête gonɗo ɓurana jangga ɗon honto batte ɓurana on ɗon o joni arno gasa ko wino wala taqa rabbu zina hara ko ɗum woni wonno janggude fewno sa ma wa qullil mu'mina guddu min absar wa yahfadu furujahum ɗum fala budda yiltoɗe watte joni noon dina men kan arten mi raɓɓinino ɗo ɓayɗe andi ko tammo mi jonna on juuta est ce que enen fijinaro ala ka dina men hara dina men kan kañum ɓiƴu en tun daña ka alayna e mara nokka fontoɗen ka fijen ka jalen e maraw la kalla wa hasha wallahi yilti arenaro kala ko l'islam harmini si l'islam harmini goto o dagina e sogu mum temedere si l'islam harmini goto l'islam dagina e sogu mum temedere arenaro l'islam hino harmini jokkugol iidi je ɓe wona julɓe ɓe e mari iidi ka e mara ɗe mari l'islam nden ñande konɗo wiyen naatu ka cuuɗi on mbitoɗen waale ñallen julde waalen julde ko l'islam wiyen l'islam wi ka iidi men inna li kulli qawmin iida wa hada iiduna nde seydna bakri natno ka nelaɗo tawi nene aicha no ƴoƴi habasiyankoɓe hiɓe fijandemo buga daga hoye ɗuman no hocco cikko mo ka balmbal nelaɗo mo darude seydna bakri ankara alayha mismar shayatin fi dari rasulillah namaki ya ababakri inna li kulli qawmin iida wa hada iiduna yimɓe ɓe fof no mari iidi woni kadi ko iidi men onni accuɓe fonto seeɗa tawi na geddi ko bugagol daga hoye ɗuman no hocco cikko l'islam yamine yaltu ɓornoɗen ko laaɓi ko dagi yalte yahen ka iidi juule e salmodiren fijen jalen l'islam no accanen espace ɗon ka cuumay kadi bal horugol ñande iidi no harmi mo waɗi ñandedi ko bakka to mari bal ka donki horugol ñande julde bimbi julde bimbi julde bimbitidi julde balɗe nayyi ka donki no harmi horugol ko yamu akli wa shibbe wa dicrillah idan telen ɗon hino woodi ka fontoɗen sen arti l'islam no harminani en zina l'islam ko jelo daginanma ya jombo
a gorko goto ko jelo daginamma ya jombu rewɓe nayo siɗa mari taraɓe a tarata ɗon hano wanno kadi rongugo rimɓe ko nayo l'islam daginama human dewle nayo l'islam ɓiƴima l'islam ko zina harminamma mo daginamma nayo ya jombuɓe l'islam no harmini beere ka ko yareteɗi jelu l'islam dagini yetlan ko yareteji jelu l'islam dagini yareteɗi jelu joni jammo beto ɓe yew daro ila bimbi hake yareteɗi jelu l'islam daginamma yaya ɓayo harminanima beere l'islam harmini riba l'islam daginali ngeygu wiya yeeyu ko riba l'islam harminanma e riche e garar kono bayi on no dagi noon e ngeygu façon ji buyno woodi l'islam ya yeehu fiyanu accitanɗa aranɗa ɗum ɗa l'islam kala ko harminanma himo daginanma sugu ɗum ɗon temedere ko noon probléme on ko fanɗugol andugol diina men kan e ronkugol wattugol hakkille diina men kan e yiɗugol jokkugol ko goɗɗo goo jogui si wona ɗum noka diina men ko yoni yokka noka diina men ko yoni yok kala ko tawata weeli foti fof noka diina men ko wonto diina men kon ko dawabit e kawaid accidi moƴƴanama kadi a neɗɗo ya accitiri ndaare accitiraɓe ni ɓe joni neɗɗo accitire ni wona yarowo beere o wona fiimowo dorogu wona fiimowo cigarette wona waɗowo zina yetlan so balɗe makko ɗen juutay si goɗɗo duumike yaro beere hara ko beere o duumi yarugo kono tawata gurdam makko ɗam mbawa duuɓi 50 si goɗɗo duumike waɗo zina tawi kala debbo o firtanamo wudere makko manno tawatamo ɓawa duuɓi 50 kala ko tabaraka taala harmini ya andu posonno e muɗum an a julɗo si a tindike ko harmino hay sa ƴettoni poson ñama Allah yiɗanama ɗum ɗum haray watten hakkil e ka dina men kan noon yoni Allah ko wika ko sibgatallah ko ngara Allah wa man ahsanu min Allah sibga wa nahnu lahu abidun go ɗiɗi anden ka holle ɗo Allah ko jagiri en ɗo o jarriboto e woni o dardoto e woni hay Allah tabaraka taala geddi lorratamo dar hadithul qudusi mo Abu Dharr al-Ghifari fil wonno ko say muslim Allah tabaraka taala wi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma nakasa dhalika min mulki shay'a idan se rewiri Allah en fap wona nelaɗo rewiri Allah ɓay ko Allah tawi kon fof ko nelaɗo ɓuuri hulde Allah nela maki ana atqakum lillahi wa akhshakum Allah yo ɓetta ko yeru tuggere men sallallahu idan ko fi men enen waɗu ko fi men enen ko fi en heɓu nafoore ka gurdam mijlisi goɗɗo rewo Allah a woni janggo diina Allah kam a woni juulowo a woni hoorowo a woni reeruɗo hoorema e geddi ɗi kono tawrata hoorema a tawa andi ɓandu ma ndu laaɓay ɓernde ma nde laaɓay a dikkay a hisay ko nafama an taw a tiiɗay Cheikh Baz rahimahullahu tabaraka wa taala ko ɓe duuɓi 94 ɓe feƴƴiniri rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a ko ɓe jogino duuɓi 94 ɓe daroto ɓe juula qiyamul layl tawi so ɓe darodi e sukaɓe ɓe daroto sukaɓe jooɗo ɓen e cheikh kono ɗum woni an duuɓi ma ɗin towi balakta min al kibari itiya walakin taqwa ala al ibada akthara min kono a tiiɗe dewal ɓuuri men o wi he ida sahha al qalbu sahha al badan si ɓernde selli ɓandu sellay siɓɓe watten hakkille arten ka diina men ne en ɓeygureji men e kadina men hollenɓe valeur diina kan hollen ɓeygureji men e valeur diina kan ko jelo hande mari écran plaji e cuuɗi mum hara a contrôle anda ara naata mi yeyi ɗe neɓiral no mi yeyi e galle mokobaɓe ɓay ko mawɗo musidal jo molanaɗo e fana bew mi naati ka salon mi tawi kanko mawɗon e ɓeygu makko e taniraɓe e ɓiɓɓe ɓen fof ɓe dalde film porno ɓe jogui jikurol ngol ka junggol ɓe chafirullah musidɗo juɗɗo tedduɗa chafirullah film porno no tappude ka écran plateau honto fewndi de a faami sugonde gasa e ka juulire nayi minen ponon koye paykoyɗo menen andi ko fenimomo jibina goɗɗo arta holla men ɗo diina ɗum no hulɓini moƴƴano
ne en ɓiɓɓe men hasi a naada écran plat par ce que fewno hannde sa wiwgo joni wata umanno ɗon kono wonu hannde wallahi heɓugol aljanna hannde hoya heɓugol aljanna hannde hoya sabu noon ko bonnata diina konno ka nder jiifaji men ɗo junngo ɓiɓɓe men ɓen ka chambre ji maɓɓe a naata e walɗa ɓe naata ɓe waalo ɓe connecte o ha weeta ɓe naara ko harmi a wawi gerde ɗum heɓugol ɗo dongle ɓiɓɓe hannde jooɗo weeso ta ko maapi koko ukki e nder wurere tum maapiɗa hay no hulɓini ñande goo ta ukki e nder nden wurere watten hakkille ɓiɓɓe men ɓen allah kala jiidiɗo heeɓi golle mo jiidike wi ala golle hara o naati e kondi woɓɓe naati ɗo jombatu no jiiɗo tun no jombatu no jiiɗo tun haaju mum ala hara a lorra woni julɓe ɓe idan haray o yaafoto mo gasa ɓeya hewti ga donc haray e simi ƴetti ko yeru ɗum ɗo mi falano andintinde yen ɓeydu watte hakkille kadina men daranoɗen ko enen wallata kadina musidɓe an julɓe tedduɓe gasatu badil kubra ɓay woni nangodirama nelaɗo tawi ondi nelaɗo fewtuno allah ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe nden ɓe tori allah ha tiggare maɓɓe nde yani ɓe wi allah o jamaɗo so warama rewetaki hande kadi ko ɓeɗo tooni julɓe fenɗo e leydi allah mi torkima allah sembi ha aboubacry wi nelaɗo accirni allah jaabinayi o duwaɗo musidɓe julɓe tedduɓe enen si e wallali dina koɓe wallata dina yehi lanɗa ɗum a julɗo si enen julɓe ɓen e wallali dina kam ɓe wona julɓe ɓe wallata dina kam ɓiɓɓe men ɓen si enen julɓe ɓen e neyalɓe ka dina ko ɓe wona julɓe ɓe neta ɓiɓɓe mumen ka dina ko walla dina iltisiɗo darta antik allah e fattakullah alladi antum bi muminun huule allah ono wiɓe o gomɗini ɓen si gomɗinɗo hulali allah ko wona gomɗinɗo hulata allah si gomɗinɗo wallali dina ko wona gomɗinɗo wallata dina haray on yaafoto bella jo on faami komi fa lawol de kon ɓay karma koɓe ɓeya ɓe hewti ɗo karma koɓe ɓukanno ga on yaafoto koɓe juutini kon ha ɗo hayata gasara message on o hewti mi torki allah subahana taala yo allah faami on komi wooli kon ala taw ko fi allah mi wooliri yo allah jaɓa hen fof ere uhillu microphone ila fadilati cheikh almuhadiru thani wa jasakumullahu anna khayra تفضل 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 أنا أتهول إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجعلني الله سبحانه وتعالى تور بينهم باي مجل من بهديو يجعل أنا تنقو بكي إلا البلي وبكي إبداع بالقرار ونقل هو المنع واوي wawde nafitorde heɓude sifa ɗiɗo fawaiduji fa jaza llahu almuhadir al awal hayre al jaza yo allah yoɓɓe kamɓe cheikh mouhamadou wuuri diallo ustas sefoure ko ɓuuri moƴƴude joddi fakad a jaada wa a faada aray ɓe waɗi tinnare molanade iɗen felliti ɓe nafi en yo allah nani en o huurinayin o waɗa min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu e wiɗen na nanoɓe pular e wowloɓe pular tu woni ka meɗen kaki woni ɗo haray ɓengureji ɗin heno ɗuuɗi ga ɓe mari ɓengureji men hay si tawi jongalle on nanay pular kono haray ɓiɓɓe gono toon ɓe pular ngal laɓantaɓe si tawi ɓiɓɓe ɓen nanay pular ngal haray sonnaɓe goo ma mawɓe goo toon pular ngal laaɓantaɓe ɗum noon ɓengureji nokkure ndin ɗo fof nokkure nden ɗo fof hino ɗo hay si tawi jama on fof ala ɗo kono haray e kala famille ɗo iɗen felliti haray aade mum ma yimɓe mum ɗiɗo hino e nde ɗo jonde ko ɗum waɗi haray jonnay cheikh abdoul jalil silla ɓe makana en nde toɓɓere nde cheikh wuuri yewti ɗo fi rentingol ɓiɓɓe julɓe ɓen e jokkugol ɓeɗo heferaɓe ka keferaku maɓɓe ha wawen fotoyde pirde yawmal qiyama allah wi fa zakkir fa inna dhicra tanfaul muminin waajo andintina ɗum nafay gomɗinɓe ɓen aray cheikh abdoul jalil silla ɓeɗo e mawɓe miside nden ɗo moko baɓe juulinden ɗo kanno andi ɓe ɓe waɗani en ɗo khutba juma mi sikki laaɓi ɗiɗi haray ñande ɓe waɗno khutba arano on ɗo nde ñande ɓe gandi ɓe ƴetti page arano on fof ko français ɓe yewti ɓe aroy kadi mo ɓe yewti soso ɓe waɗi maninka seeɗa ɓe waɗi hulasa ko ɓe yewti kon
ɓe artoy kadi aray en nafitornoɓe moƴƴa ko minen wondi minen woni gollidude minen woni ƴawrude jolda ko sukaɓe ko ɓeɗo woni dimɗe ligue islamique national on lagine ɗo aray ko talibaɓe ceerno meɗen a cheikh mouhammad saliou camara imam ratib on faysal fino andiren ko talibaɓe maɓɓe koye juuɗe maɓɓe ɓe fuɗɗi ɗo ɓe jangi ɗo han allah waɗi ɓe seeni Mauritanie ɓe ɓeytoy toon ko heewi ɓe arti ko waɗɓe français waɗi arabu wolay maninka wolay soso wolay français hara fof no fota donc kana hewtinaɓe micro inchallah ɓe holli ɓe durma kono ɓe ñomita seeɗa e maako on ɗo mi toro en nanay nanata wota goto immo nanay nanata wota goto immo ha ɓe gayna ko ɗum woni yettingol jikke ɗen ko ɗum woni sollitugol ha wota goɗɗo bambugila bimbi ha e futuro o dasa ko ɗum mi faala e wiwde assalamu aleykum wa rahmatullah Abdoul Jalil micro ji mon no inna RFI نعتذر من الجماعة أني مسكوب. فهمت الموضوع؟ أنا يهدي الاتباع يقول ما في جو. طيب يا ماشي يلا. ماذا يقول؟ يريد الانصراف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المارد المطرود اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا ومنقذنا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه على هذا النبي المبارك وعلى آل بيته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، أحباب الله ورسوله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فجزى الله كلا خير الجزاء ووفقنا الله على ما يحبه ويرضاه دينا وخلقا. أما بعد، umar wumarigi xebu yinu marira umar wumarigi tantu umar won kanyin walisa umar nyagalin wumarigira woman sewari Allah ta'ala ra awontan sugandi fe miri 8 milliards et demi d'habitants sur terre wontan lune ya ma muslimoun 8 milliards et demi d'habitants actuellement sur terre. Miri milliards seulement saran en otagi. On a leur nereille qui selon leur recensement ananan na dunia bende funyi fari yitemu. Ifa motu 2 milliards seulement né dans tawhid appel répondre et masen ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Et les 6 milliards et demi d'habitants n'est non. Ngoraimu alama, ngom l'islam considéré, ngom prophète Mohammed reconnu, ngom ma validé dans notre foi. Alors, miri konti bara khurun, ne remula alara, miri konti bara bo, ne remula alara, miri konti bara khurun, ne re seto Allah Ta'ala, et ne rema ahlu tawhidi wa atba' nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Hawanta na wonye tekantu di groupe khurri di yama wala mo qala ta'ala no walisa layla nahar koynu yanyi an Allah ta'ala kenan won fanna wonge tetuma nenu min ahli alkitab ka asa kenan won fan findima chrétien nan ana kenan won fan findima yahudu nan ana kenan won fan findima judaïsé nan
ana kenen no won findi ma païen ou les ratés religieux on fa lumani na yamanu mais abara won tan guider awon sauver awon findi musulmira umbara la taala no walisa umbara khebu umbara nyakalara awon soaji fait parmi ces 2 milliards d'habitants musulmans vraiment on amana Allah taala be a an wali na khambi ga kiri muslimi umbara nyama fan khebu umbara wo mafore wo makuntige ne re yetema soto yi wakati ku dimi khora dine ka kanunte yana yikuntigi fanye yi kan furu fanye tungu maifa sese mu yere min ba banke sakafu sal khambi sese mu yikuntigi re min me ga banke ku sakafu sal khambi ye birin tola ga banke nan ku yileri kon hey to ese ga sadi luna min ga climat no ventilateur ne ga banke karole ene birin luna efe magoro mangi bunye dimi khora foye rabbe ese to Allah taala ne anu migini khira salma nu khadi anu ne khifa makka wandi ti debe khadi nu kharande ene nan considérer al khabiyya fi ma al khima kanta womba khisi baraka yadange khambi wontam mu conférence kara bafi won karamo wona gamba conférence rabade ya khad a'ta al mawdu'a haqqan wa yim tir ma singina ran tiri abarage wa mawdu hakke fide allo ala rafike anare wontan nan sira bama ama senyi na kan tiri sosi na kan mafuna na ki kirim mubakara won fan nan kon safi an rebri modoko umubili man khama wonna loxoy na kan kuy yikito 31 décembre aga historique wonna na yakaram mo mborobe. Parce que Lima, la plupart de la population musulmane ou de la communauté catholique en ande Lima que 31 décembre a commémoré fait à cause d'un prophète. Un prophète plutôt ça c'est une affirmation mensongère. Le 33e pape de l'église catholique et la catholique pape singe mato hafa doko ufana temu na reya mi singe na ram findi nasare ra papra 33e pape nanan khilinu falama Saint Sylvestre peut-être vous fangunda kulon et vous lisez ses œuvres. Saint Sylvestre, il a été le 33e pape de l'église catholique romaine. Premier pape, 32e pape catholique, et c'est ce mot à accepter, et c'est ce mot à valider, et c'est ce mot tingira, à falafé, Jésus est un fils de Dieu. Ils ont tous nié, tous ces 32 papes ont tous nié. Il y a 32 papes birim tondine à Jésus à la Radimara. Mais plutôt c'est un simple serviteur, un simple esclave pour Allah. Tous ces 32 papes passés et birim tine à Nabi Isa à la Koninara. Miskine nara lo wonkinere, koni simple nara. Serviteur nara la batu nara lo wonkinere. Kana ya'kul kama na'kul wa yashrab kama nashrab. Wa lam yakun waladan lillahi subhanahu. Amu findi dira ala beloko kire amanya mu findi marane walan yakuna waladan lillah abada lam yakun waladan lillahi qat walan yakuna waladan lillahi abada amu findi dira ala be depuis singe ama mu findi ma dira ala be hal giyamati jeji alors gi 32 papes et brin andiyene e brin na tondi ils ont tous refusé de reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Jésus finit de faire al-Ghadir. Maintenant, le 33e pape qui est Saint Sylvestre, au bout de 22 ans de règne comme pape, 22 ans, attendant pape Ranalleri, à actuel Vatican.
Aga 22 Ambouma, Atanga lutte, Aga Grimasso, Aga démarche farouche, c'était quoi? Seulement de reconnaître Jésus et le valider comme fils unique de Dieu. Et sa maman comme l'épouse de Dieu subhanahu wa ta'ala. Atanga démarche nanunaki. Wosiga era Bible bebe kui wasamato awo fama contraire todi. Jamais contraire mona. Atanga démarche unique, c'était ça. Anara démarche là-bas un peu partout dans le monde catholique. Et nara délégation dans tous les pays catholiques. Wasiga wongasa élection vote là-bas. Alors que biringalama Jésus umbara yagi afala fe atambargne baba munana hadinu mbara baba munana khilidi yanga madika. Alors wontane wo mana miyo mena tananna mi khete gamane wonnia wonta mana miyo manyanga madinara. Alors wonno ma a synthétiser de kinere wonga valoriser faut wonga findine un fils unique de Dieu parce que alors wonya ma bakolo Guinée n'a pas barre ou la Guinée fanna. Guinée sanien qui n'aura. Guinée à la yarga ou n'aura. Guinée n'a pas mal matendima. Guinée matin qui n'aura. N'a pas qu'il faut ne Mariam. Alayhi salatu wassalam. N'a mal matendima l'okiri. Ou la haratinking. N'a mouno mayene rabadi. Hala la hamu qadi nafati. Subhanallah. Anaï, on ne fait pas la fait Anaï fait évoquer des nègres. Biramane, non, vraiment là, non, vraiment, non, monsieur le pape, tu as raison. Ils n'ont dit, ils n'ont pas fait, ils n'ont dit nara. Aïe campagne n'a barre un peu partout dans le monde catholique et n'a là mon son enfant élection n'a raba. Dit élection n'a barre 21e année. Attends fin de fait papra. Aga 21e année, aga nyemora nun créande, aga papuya nyemora nun créande, élection na bak na nyenana, et ne rebelle été suffrage na ramini 75% contre 25% qui n'ont pas accepté Jésus comme fils de Dieu. Alors les 75% ont accepté que Jésus est un fils unique de Dieu et sa maman Mariam est l'épouse de Dieu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Depuis le suffrage, élection, vote barraba, il n'a pas sewa. Année prochaine, c'est-à-dire 22e année, à pape, il y a 22e année, à c'était 31 décembre l'an 335. 31 décembre l'an 335, Saint-Sylvestre, à Nafara. Atofara yen ram fana yara 31 décembre l'an 336 le monde catholique a commencé à célébrer et à commémorer sa mort. Et na won fanyama mi na lutter wombe au nom de notre religion ana lutter wombe au nom de notre communauté, on a jugé à lutter là-bas. Nabi Isa reconnu partout dans le monde comme un fils de Dieu. Alors, on a valeur de femme, on lui doit un grand respect. Le respect n'a ira, mèche n'a préparé dans toutes les églises du monde catholique. Tous les 31 décembre. Alors, namiyo me xam khabarara parce que anandi khalima à 31 décembre nabi Isa ka fakhena robe nabi Isa ka barina robe nabi Isa ka événement religieux dinara. Non. 31 décembre n'a aucun lien avec Nabi Isa, avec Jésus-Christ. Non. Mais plutôt c'est une commémoration vis-à-vis de Saint-Sylvestre. Alors quel nan tuma vera. Mirina ram mufindi na miyomera. Khaira mara. Amufinde hal khalifa yatira ekol hanam yomme khafin dinare na wi nabi Isa afa gilo khoyne alama wonga commémorer wonta muslimi dina toy do wonta mo ihtifal la bama nam yomme yobe halu man yomme Muhammad sallam al ihtifal bi mawlidihi wala qarana zara c'est quoi? C'est une innovation al bid'ah nara wo man yomme gundi d'abord. Notre prophète aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
wo mutingi aga mauludu wonga a célébrer wonga komomere est-ce wonti ngara d'abord on gundi mutin ngara wonta musulman mutin na singira à plus forte raison na mieux même mirina khanna na khafaxe wonta ngana findi wo manyagale nyira wonga findi wo makhulu nyira wonga findi wo masewera wonga findi wo yete kam matifira na logo hali limania won fati wona rabama. Alors ça c'est une petite historique naran lire le 31 décembre Mirira Garou. C'était à l'époque de professeur Alpha Condé, en 2014. Ma mémoire Nakima. 2012 à Fouane. 2012, il y a eu 41 morts. 2012, Alpha Bar Fadi Mangaya. Wa kolon catholique Yassir Massa Naranti alphabet. Le cardinal Narana et Birum la Guinée a représentant catholique Yarati Narana Vatican actuellement. Faré Narantina, il y a eu 42 morts. Il y a 42 morts et cigare 31 décembre et cigare Nafari nous Nokulinu Nanyakanya Rabade. Kunki fasa Bogonyema et Birin Nagara 32 morts. Il y a 32 morts. Il y a Birin Kirenkerima. Catholique Kirena Neyama. Tous les 31. Abiri musulmi na nora sous ces foulées maninke Faban accident nagan nabana et ka plage marabulu dahi nagan nana alama tandide nagan yailan ki Faban 31 décembre na 2013 17 morts. Il n'y a eu aucun enfant catholique. Tous étaient des musulmans. 2. Wonkil menni wonfa tawiya 31 décembre en 2014 ou 2024 ou bien 2014 2015 accident nabane menni fa il y a eu 28 morts. 28 morts et cigar plage rabade 24 décembre nanuna fanna. Il y a eu 28 morts. 2 jours après fanna cigar 30 morts. Sigisende nanga sigisende na sa invitation na bana hawo uratu afema tawya badera plage faretoti melni il n'y a eu aucun enfant catholique. Tous étaient de nos enfants. Tous étaient nos enfants. Wo made bansanna nunana 2014 8 morts sous l'échangeur de l'aéroport. Dumena moto fari 4x4 Apache bar mendenaleri et brim fait son camion stationnaire na Canarina na panne et brim na sagalgama 8 morts. C'était aussi un 31 décembre en 2014. Les femmes étaient des musulmans. C'est pour cela et narama eraya rati leur cardinal ana fafa yarsir massa ou mamangé be professeur Alpha Condé ana sohun anara nya giri nan sokube anara ani ni khibrin dangiri. Tous les pays catholiques bira rapport sebemane 24 31 décembre le Saint-Valentin mona mo rapport seben mo dine batulo ko inara allo wo khalilatul qadr lo ko inali allo wo khiyamul layli nali wala taala husuma kina khay kono motangbe chaque année tam rapport fonna sabaya ma cette année il y a eu un accident tel nombre ana na barabo abir muslimi nam fa fe ngota makulun lowe e fa meri ra ko ma fe na kuyeba e la meri ra ko ma na ra kuyeba diba moro kolonya dante. Maintenant ana na bara mutan yagi ana fala nyeyo nye la Guinée tan motanga fête na li la Guinée musulmane na luma kanari tira ana na yagiri bere minye ne rebri na brama tama 24 non 31 décembre ana renu siga ne re matongo na saka gendarmerie et to mané musulman radi nangbo na bere minye ya ma motam masallo ko. C'est une façon de salir et saboter notre religion. Au nom de ma communauté catholique, trop c'est trop. Comme vous êtes musulman, président de la République, à votre peuple,
que trop c'est trop. Alpha yi fala mo na kay na lo koy abara mi xeli mona ana wen fe imamu be alpha yi passage dira mini fom imamu ne rebir na sal ko bi la ko sen gine surtout ya bin na yaji kisidu dindi nana bere mati bilbili nar bar bilbili nayi mais hasun qorali a khabar mabala mane aya guru kona kribe sinde o be asiga malimbiri o be asiga kodiwa hasun qori khabara imamu to mo qori ina me tamba vraiment etan catholique nira kono mo ga sun qori nali i gabe bir mabala mane ana ga yoga ana parce que ma client la plupart 90% musulmans nira ali mena sun ina tem oui mais client 90% ce sont vous les musulmans. Ana na to an fa na logo imamu ibarafa docteur Ismail Jalluna na imamu yama ne khifa tambaka wandide tambana kana na to muno musude o gadine o ta fala ngo ba yifimva mais we en sembe go ngo tambe mo gawol ko bi kui nta no musude dine di ha e fala mi ribe yimva meta arabama ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala takhilun ala baru wonkum bimanni khakhili ma do be wota mo yagi ma ena fala mi rebe yim fan ko neta arabama ili timalo la moro kulum jamalo balili di ala nan fala nak enga kirini alors wombara Saint Sylvestre wonna gatanana 33e pape afar date na ran wombara na date fam fala wobe c'était un 31 décembre 300 l'an 335 30e fin du fait salira et universalisé Narabari l'an 31 décembre l'an 336 parce que les rabar fa est-ce que Jésus n'a pas fait à rayer Jésus m'a rombargué na kulundi fi fin du faiblar ifin di gawara ifin di dugulara ifin mi kobira ifin di khakhil kanakhira ifin di migra na gamma dine calculer ifin di migra na gamma dile valorer ifin di migra na gamma dine considérer ifan au 31 décembre tan nabade halma ramayagi ki fagne alors trop c'est trop mais on profiter mané on a madina ya raté remercier on est walisa tel que le secrétariat général des affaires religieuses et nos du'at to fare conjoncture bansangama niari ala gineke ima to garba fe kinara il y a sur 3 ans la Guinée jeunesse barafa ma wa constater il y a sur la 3e année cette année 24 nous 31 à Limane moyo est-ce que vous avez remarqué fait c'est à partir de quoi c'est à partir des appels de nos grands braves de nos braves duat ou makka wandité tel que oustaz Mombeye Cheikh Abdallah Cheikh Mohamed Salih Kamara docteur Ismail Diallo nano mani e khaka wande ni khitima jeune barwa fahamu fi folo gaspillage simple dugulaya simple 31 décembre arba mané musulmé brim mini 24 décembre musulmé brim mini mané Saint-Valentin 14 février musulman jeunesse brim mini mané mais jamais on tamma vendredi est-ce que catholique to me au Mali hawon yagi manya na nyimalo yala na nyokuli nyaila o madon kinsali won yambara akhli sa fête des moutons tellement que viande de subedo mana na nyondo muna mais avec tout ça la communauté catholique guinéenne et un peu partout dans le monde entier est réservé mana hal na kan mariage ay langue musulmane khasal logoira et préféré et reporté partout en Guinée ou masal logo e mu catholique yoto ma hala ga mariage ay langue nanana et reporté mana nam fera ala ko e ganya ga layna khayla musulmane ganya ga layra Allahu akbar parce qu'ils ont une considération pour leur religion mais quant à nous les musulmans on m'a eu trop de congés na rambri na la Guinée kui a faveur fi ndema yo congé o arrive à la madi on congé na kui ki premier trimestre congé comment on l'appelle congé de Noël. Est-ce que congé de Noël c'est pour nous les musulmans? Non. On tang bimara Ginubana deuxième congé de Pâques na ram fi ma avril
ali me bara sué bara mini rasu ki rema labu la Guinée gouvernement tingata wi wonye tamali rema labu mais musulmé rasu ngor sali ne la dimanche ra akuye ba wasa fe woldene arba makamra ba musulmé rasali ne la parce que nous et nos dirigeants on n'a aucune calculation pour notre religion gibori fo wa ko ma on ga développer o ma mangaya kan yan na wuma mangayo so to la Guinée bir manga fanyinara mais bas peuple qui est pourri. Au Barafala, 95% des musulmans, mais au Rawali, tout est contraire. كيف ما تكونوا يولى عليكم كما قال يوسف الثقفي. وانا لوكين غير نما نجمولي نلومو غما ونوا ما غما مسلمي خفالر سو تايبوخيما وي ونوا نغو ونوا ما غما مسلمي خبين يس تايبوخيما وي ونوا ما غما مسلمي اسري يغلو يبوخيما وي ونوا ما نغما مي ونوا لي نكير مارا هل يسو وما بيرو ينكوي ان السلام عليكم في مكم ما نغار تيمبه. Dès le mardi, va dans un bureau et tu vas faire salam, tu dis salam alaikum dans un bureau. Et nous sommes en timma, guide du Médine, yati no on sera nyari maraboulé, na fa yati rati. Ah monsieur le directeur, comment ça va? Ah oui ça va bébé, comment? Non dis donc ça fait un peu longtemps. Imam tiré no ade rabbi, d'abord salam alaikum wala gayo mama. Arabam be kam rabam. Na peuple fo wa rom mama ngefa nyira lube e fanga bulbuli ray kafang e rano dagade arabama. Yo alaye na lo maman sale dia te attaquer là. Tant qu'il y a ma tisson qui tola ko silama lu jamo fufulu qui tola ko silama bere lu jamo rokulun wolle ya fam to ko jamana ya wa nyefe ay dum bara ma songo mawo ali mem bara la ni menya idara tekelendu ay sunu meyere ma so ila bara dama ko li ya fe ko jamana wa nyefe alkala yemune de bebe deni wo ma ala bebe dinara en hantili gidema c'est pas ça wa ma ustaz Cheikh Abdallah ana nam birim fa wo berek ma al adilla safiya. Dans ces musulmans jeunesse touri, où nous allons maintenant avec cette jeunesse pourrie? Où est-ce que vous avez où mettons au Masalera au Mali? Na donc kinsali yaka fara na ninge fara nyome fara si fara mais na yaka lenyi birima imu dinala kitabu yanke toma e fanga au Mali où mbiri ngana yaka lenyi raba parce que dans fera au Madine sali et m'a considéré comme une fête. C'est pas ça? Et considéré comme une fête universelle. Et c'est moi Mali Mareno. Ils vont nous accompagner. Au Mazungwal Salé, nous accompagner parce que m'a considéré comme une fête universelle. À leur tour, 31 décembre, ah non, musulmans n'ayata falamasinde, alonde yati woneki avec la page, n'ende safale non, les imams là, nos dirigeants religieux là, vous dépassez parfois les limites. Parce qu'on verra, non mais, où dit Nemotoba? C'est une fête universelle. Ça n'a aucun lien avec la religion. Parce que tu es fou d'abord. Tu n'as aucune valeur pour ta religion. Aucune considération pour ta religion. C'est pour cela que cette fête est une fête universelle. Il n'y a pas un petit carré dans le monde entier où il n'y a pas un musulman. Car, musulmans naïribi, pourquoi leurs fêtes Tabaski et Ramadan ne sont pas des fêtes universelles? Pourquoi? Il faut que halou madati ne rena be abirin khalifi abirin valeur fi bati nama. Lundi, c'est un non catholique. Un grand prêtre catholique qui s'appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. Abirin khilinara a attribué aux grands leaders qui ont lutté pour leur religion catholique et n'a valeur fi rena nama. Oui. Janvier, février, en décembre, c'est des noms des grands catholiques leaders qui ont lutté pour la religion catholique. Oui. Mais on a c'est que musulmi yakhili luonde awali omoyi. Halu maloko o made nembe alors le Cheikh Abdallah masengana be. Ena demogor mbe fula de medine demogor mbe ena quel fait lundi les 7 jours de la semaine ena fala fala ko beba. Même nos enfants peuvent sous malinquer ne peut pas. Il ne peut plus. Parce que parents et bara devoir et bara abandonner. Ou il faut le faire ou mbili nara non. Trop c'est trop bara dengue. A on a munana. Yombenta limane be musulmans ras année calendrier changé matin monare. Est-ce qu'à Koloma y a bara masara? A Koloma yombente
muharram ali ma bene musulman yo ma ko habar ali fo na bona ki mi rinde ne redi ever ne sa arte page Facebook ndé manaki et là aujourd'hui le calendrier musulman a changé de date ka na vraiment mi yo makolo ndeno ma woma les 12 mois de l'année en plat ndeno ma fala debe ya mais foré ma rafiu woma dine re na de 10 à 15 ans ndeno ma wonda na mbege nos enfants peul ndeno ma rabade nos enfants sous malinké on ma responsabilité faillie. On a trahi nos enfants, nos consciences religieuses. On faut développer. Anyala jile munidu. Wonala mo yon wonan sira. Ha? Kabra maqta inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wa falam wude mais na wali xamu yu fokwe. Nhalinde beya c'est thème de Cheikh Abdallah Rabi Yema et Fakh Nanama mais ne montre na matu feki na trentaine na regi parce que Rabi bena mevé. Alors non, le 23h on a conférence 23h alors on va se rencontrer plein air. Na mirinde wonya beya. Oui. Hal imam wembe ane nyibade asa tuli. Ama mema. Faut se ga tout net. Mais na man wa ma ga so al janna kuy. الله تعالى لما سوى حديث القدسي ما أقل حياء من يطمع في جنة بغير أمل لا أجودها على من بخلني بطاعتي أم بكون يمو ياجما أولنا فلان مغبا أكون سند مو ياجما نغان وما مال جنة هم منك ما مو والغي أنا غان مال جنة فيما مغيما نغان كما كون كوي سوقيرا ما كلنا نغان فلان غوا فهم بفلوقي سند تمو ياجما nagan wa ma gomma nak brevet barali bac barali examen barali agadi gundi khili musabaqa sur la liste de candidatures aux examens baccalauréat akhili musabaqi logo kerem pays ki résultat matenge logo amu bac raba akhili muna candidat yama amanya mu bac raba agbe fe yo mai résultat matenge logo afam fasati liste mato de école dera aga mato havangli na nanya nami gena nay ya mu yagima etonde walde mu réviser mi glisse be lisima yagi tare etonde garande e fo wa goma e gagini ala na misali nan fala ganagi ama aqallu haya'i man yatma'u fi jannati bighayri amal amba sande mu yagima awama mali janna nan ko an ga rasu akai kado bighayri amal ma mu walimbe la ajuduha mum mali jannatan fi ma mi khima ala man bakhilani bi ta'ati naga an kuma ki amun kusu ala taala kima nan sera fan kima kusu ko inanna anaga na bere mi bere lu ne baralaki ina ga nyene ra nyene lu ne baralaki ina ga munyati fa munyelu ne baralaki anaga sali fa sali ra baralaki anaga sun ifa sun baralaki anaga tauhidi tuqirru tauhid igatin ala kirim bagayara iba firin kafa ibile fokora inu narbe baralaki awala gine problématique bilibili nan sera tauhid nan singe ba ko yini tawhidi singe nan ba woni wul folo boni islamay boloya alula folo kala keleni me fendo ya boloya alani menna ni kawla kaw fara laka atana ma ala kidin nara me han ya ko si kasu do mar gorgam kasidum hanalo kasidum ama yete ba kasidum anu fa waru marki e patron na kam birin kula gine no game imu kasidum ma to mo patron ma tous les grands opérateurs économiques et mo kasidum ma to ma parce que miskina du ginara quoi dugula du ginara quoi ina to mi me bara sa mi de personnes inférieures e ma to manema mi yo kasidum ma goro mi ma an mara gine ga ta so dugi na rouge blanc noir gine lu ma khri ga dugi bumma gine yo akhri mara amu ba ma fogari ya hafa khama yo kasidum ma goro ma sarga do ma khama yo ma aluma na tore na hafa wa de marketu kasidum ma sobiri e mu se to ma fi ndara parce que Allah galara ala kasidum mar Allah galara ala kasidum mar atanansiga masa fofia yoreba fofia yore aisege asa kola gbele ibo asa sema sumbure se fangada ma asa ne sumbu anu ngine na kuri so te khube na kan luma nanaki la poussière blanche ena fantunga siga makira alo kora makira makina ga asiga ena grand carrefour nyama brin dengi beden ga siga sa yo ge fili men nani raiva ma dugula da yimya il faut fi akana mu beli mi khado kele na hakene ma
ikola kunna kanema fi khemo khima gado na hakkenema te khube gouvernement na campagne colossale alko matravo grasania ina imam barsa men fa nogo mi ge dangi me sayiti de ga khube fi ita ngai gafa amange asa togolo mataganyi fantungu so se na ma togolo mataganyi makula ho vanna kolomba fule vala madi togolo mataganyi togoena khelesa hali khelefu nara eli ma khelesa ganani uben fring togoena tan luma na muna tan nasega mana luma nakine so se na ma togolo mataganyi ana fula ku fanyat dul bien awam muda huitu alo na gan nasara khe mi gina gan namoli ba masara khera da ku fam birim fa kana namati ena fala mi giba ya kosi he sende khakhli qurun alo wo maliba ena wa mi khakhli ena wa mi ma berife mebadi na ko ne fa khakhli qurun alo to kwe ka o ma fala managi no i khakhli qurun alo to kwe parce que to kwe ko nyimu na ko ngidi qurun to kwe khakhli muna maintenant to kwe no ga da kuyama wo biram fokara ba suivez moi to kwe no ga da kuyama to kwe ana khalesa 9 œufs firin sagan na ne luna so se ne gainara to hol mata gagni on nan fala fala ko nagi maintenant to ko tegar se ne gay ana hajitan halin nara sege dima ko mun kaifa ma mun famma ano ga da ko yama no ko nyaga khuri manye ano ga ga khuri ma to ko se ne gan luna adama di man ke na gam makamirin koro du fa sanva segata la bangbalanyi na gan wa ma harge ko fa ngam ni milliardaire a building eti nasa to ko me na kan na mula gara fiu to ko na da ko yama atanna nan tungu ma fara ai bo karfur al ko ga yi ba atannu to gonde ga mara alavo esne kanyi lamma ga to ko sube dum abaro yo to ko ma na bangbalan moli na fala kun yabana ana petit nguya ana mamadu ana na to ko na ba to won nan do fi to ko lu ma dankar na me fere ma be ana ga infaqa fi kono wallahi mfam fi sebe feratu mum be munoma giri sude mbel xamuna mukam yi doxom yi da har mara ngaxli boy be ntam togal mata gañ bama wallahi aman nakine mi gina na moli ba ana so nyamara ana bare gono mamane am fa woyo ko tartu nyama araba ma gbegbe nana atamma fala ma nyama ma lo won to be ki bare so mo won tagi be ya mi gin biri kama fala ma de ana kalb may yaw biri kama fala ma de hana kan findiri se matura ina sadaka moli bama e fa la bare betuna yaw feye asigama ne tambay barge me wuli ma asigama ko matura hana ka inkiri fi kono wombiri inkiri nyaada ngira abake wala ka ko mo fene ko wala yin benna men ka fi saydiwo hankili men na ka fi saytadi moro ko lumbale diwo me ba se timbulu nti sey basilan nti sey nanina mo berelu yi jamaado wo ibrang be mbrabo me andi wan nyom ben kiyama ala fa fala qur'an ko ka ana balhum kal an'am innahum kal an'am balhum adall ana mi gini rini tolo dalisi e wal man alo dalisi wal makiyana ke ala man to ma to hado ngorana adi ngi compare fi madalisi ra est ce que mubadalisi fan to yegere afa fa bal hum adall ade etanan logo dangi fi madalisi ra birin ngamula ma ka to koydu birin ngamula ma ka bare kiri birin ngamula ma ka fendi raba mbal hawlan sawaba ma al hawum matinqin al hawum khayifan alors wonna ga yat masinqiya afindir taaliq ban sannana wumburu be lonni li barge masingiti de won karmo gi barge ka wandi hakke birin fide won tam faaga nan tuy pour won gano wenyin yirende am belide ban sa hanmara won karmo gi barge masingi birin na won damma be na ala wati bate masin wombe allahumma arina al haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه وجنبنا الإسار وألهمنا الرشد وافتح لنا خزائن رحمتك واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا كل ما قلت هذا الذي تعلقت عليه. لا طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي مسيبة جلبة تدوبة إن هديك كرامكو من ديدوكالا إن هديك الشيخ محمد ووري جالو سيفوري
قد أجاد وأفاد جزاه الله عنا خيرا. باودون إن هديك الشيخ عبد الجليل سلا والله كم بكدي بتنك أجاد وأفاد فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. يو الله يبقى كبوري مؤيدين جدي يو الله ودو من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يو الله ودو إن هدتو بيوترنين يتكو يوترنين تندني كون si cerrojo yewti hayso o kirɗinori hayso o jalori wona ɗum ɗon ƴettete konko feeñi e kene ɗon koko faandi konko o tindini kon yewtere nden ko tindini kon ko ɗum ƴettete e mayri. haray ko ɗo wonɗen darade niɓɓi moƴƴa e neeɓi ɗo kono ɓe wi fanni yiite no huɓɓi wota ƴogowo ndiyan amu fanni no surtude wota ɗanninowo woɗɗito. boneji ɗin haysi ɗi acci ko ɓe waaje wona fi noon ɗi accari ɗi accari kadi ɗum ɗo ko cippiro assijalu bayna alhaqi walbatil ko sijalun daimun ila an yarisa llahu l arda wa ma alayha. cippiro ngon hakkunde mere on e gonga on ko boni kon e ko moƴƴi kon moƴƴuɓɓen e bonɓe ɓen bonnoɓen e moƴƴinoɓen wopoɓen e haɗoɓe ɓen ɗum ko cippiro ngo o yiltodira ha ñande allah roni leydi ndin. ko ɗum waɗi haray wona yo haaɓe wona yo ronke niɓɓi sinano saabu mawɓen si ce n'était pas à cause de nos sages on allait transformer la conférence en NVA. ko ɗo hirayno ɗen en walayno ɗo waɗen hirde ɓeyde gataya on e ndiyan kono mawɓen no ga en wawata feƴƴinde ɗo no jeeya e haqqeji mawɗo jonde raɓɓinude e ñamete ɗatuɗo e ka ɓarete e haala hawruka. jon noon ɗo en pooɗi moƴƴa e yalla yuɓɓe kamɓe mawɓe ɓen toliɓe nde ɗo tolande ko ɓuuri moƴƴude en joddi. wallahi ko wakkilare maɓɓe e du'aji maɓɓe woni jabade. si yimɓe ari e nokkure ɓe ɗiɗo tato ɓe sooduba ɓe okkaba leydi ɓe firtiba ɓe woni ɗon ɓe waɗi ngeru ɓe wi ngu ngeru ɗo fotten ɗo juulen ɓe juuli ɓe salmini ɓe toriki allah e allah waɗu ka men saare allah no addude marɓe koreji no darnede sukaɓe janguɓe no arde ɗum holli wonde duwaji maɓɓe ɗi jaabike ka koyeɓe welto ɓe jarna allah ɓe yettamo yo allah dandu goɗɗo pullo fuuta wiya yo allah dandu goɗɗo haɗude kaw fuɗɗi ara e nokkure ronka heɓde ɓurɗoma marde jawdi ara e nokkure ronka heɓde ɓurɗoma gandal haray ko ɗum woni a haaɗi ka fuɗɗiɗa ɗon yo allah dandu en. donc nokkure nden ɗo enen arɓe ɗo ɓen fewdo ɗo wona ene woni sakkitotoɓe ɓen heɗen seedito wonde du'aji ɓeɗo adiɓe arde kaki wondi ɗo ɓen hino jabade. mo nani jangin fayɓe ɓen ɗo hande o yii duɗe ko marɗen ɗo kon o yii jama on alhamdulillah o yeƴƴitike kadi o yii tolje towɗe ɗen kadi ɗum kadi fuɗɗike étage ji ɗin o tawayi falillahi alhamduaji ɗin jaabike yo allah ɓeydu jaabinde. hara ɓe weltanama kamɓe kadi ɓural ngal ko kamɓe jeeyi kamɓe attiɓe ɓen si e moƴƴini e labini ha honto wota ɓe yaw ko ɓe golli kon ɓural ngal ko kamɓe jeeyi alfadlu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi. ɓural ngal ko attiɓe ɓen jeeyi hayso tawi sakkitiɓe ɓen ɓuuri labinde hayso ɓuuriɓe gandal ko duwaji maɓɓe woni jabade ɓe yettu allah. hara en darotoɗo inchallahu jonnen imam on ɓe duytano jama fo e mawɓe seeni ɓen ɗo fof inchallahu haray ɓawa ɗum wayni to ɗen en jarni musidɓe meɗen ɓen ka page meɗen lawol kisal en jarni ɓeya kadi ka duɗe dina tv e ka page ogirde malal weltanike kadi musidɓe meɗen ɓen ka kumpital ɓe fof hiɓe tuuɗi bodo on nanenni ko talsana wilan ɗo goɗɗo wonɗo toulouse france fewdo conférence ara noon noddiɓe on nde mo siivude conférence on ɗo paris france yani toulouse. donc haray ɓe wonɓe ƴettande en ɗi bodoji ɗo e ɗi hitoji ɗo ɓe naɓana ɓen musidɓe men woɗɗitiɓe mo sikki ɓe fija e woni haray o famari ɓe koye hoore soɓe woni ɓeɗo ko sakitoɓe peewal ngal ni ko ɓe woni sakitude. karama ko jon wolana yimɓe 10 ɓe nanina temeɗɗe ɓe nanina guluje wolana 50 ɓe nanina wulure ɓe hewtinoya guluje o gandi ɓeɗo fayda no golli ɓuuri wolɗo on haray ɓe jarama yo allah reenu page ji maɓɓe ɗin rena ɓe golle ɗen cheikh isa ɓe lawol kisal en weltanike ɓe
kadhalika ray wonɓe ga ɓen ka sengo honno sengo ɗiya pasji on fof weltanama yo allah hewtintini on e jaam ka moɗon o windana baraji o arsika en gollitirgol ɗi réseau sociaux ji ɗo ko yiɗi o yarli sabu ɗi ko asliha zawatul haddain ko alaji ɗi belɗiji ɗiɗi woɓɓe no yeddirde allah enen hiɗen ɗoftorde allah yetten allah kanko gollini en ɗum en jarni karama ko ɓen kadi wassalamu aleykum wa rahmatullah. ɓe maki on lanɗo lundi, mardi, mercredi, in catholique. yaafe ɓay mawɓe newni yoɓe lando sina ɗum kan en jaɓatano ɗo landal fewta jonde nden juutu ɓurani yo allah yoɓɓe ko moƴƴi. aray musidɓe men landi ɓen inchallahu karma ko ɓen ɗiɗo ɓeeɗa yewta ka pular ɓeeɗa yewta ka soso inchallahu ko ɓe landi ko fi cheikh abdoul jalil e wurin cheikh wuri haɗi min minino ɗum andi ɓeeɗo ɓeya min ɓeeɗa huuwi ko ɗum ɓe waɗi ɗo mawdu on ko mawdu goto ɓeeɗa ar min minimo ɓeeɗa soggi joni noon fi ɗi ñalɗi wano lendi wano janvier ɗeɗo ko inɗe iwruɗe ka catholique ɓen joni noon ko honno julɗo duwa wontirande ɗeɗo inɗe ko honno julɗo duwa gerdude banggue majje ɓay andi ko toon ɗe iwri andi ceerno on haari ɓe consommude tan on heɓe économise tan on sina ɗum ɓe mutantono en ɓuuri ɗon ɓay ɗen inɗe ɓen catholique ɓe kadi ko yaltude e sanamuji so ƴetti par exemple planète ji ɗin jeenayyi wano jupiter e saturne ko waywa muɗum ɗum fof ko asmaul asnam ko inɗe sanamuji kono woni ɗi kadi ɗi sanam ɗi lebbi kadi iwruɗi ka cociji inɗe catholique ɓe ɗum kadi ko inɗe sanamuji par exemple sa ƴetti yonayor ka laterre yonayor c'est le premier fils sa ƴetti fabrayos c'est le distributeur ɓeyna ha ɓe ara ɓeyna fabrayos c'est le dieu de l'amour ko ɗum waɗi saint valentine on ko ɗon ari wano ñalɗi ɗin kasi on ƴetti ɓeyna monde ka anglais ɓeyna sunday the day of the sun the god of the sun le dieu du soleil donc gonga maɓɓe ɗe inde fof ka catholique ji ɗiwi kaka maɓɓe toon ɗiwri wona inɗe islam joni noon ɓe landiɓe ɗo no faala andude ماذا يكون موقف المسلم تجاه هذه الأسماء التي صدرت من الكنائس ومن أصل الوثنية فنونكم بلاندي إن شاء الله إن هيوتنا والسلام عليكم ورحمة الله. شيخوري فضل ثم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هاري لندن قال نحوري سوابا ɗen andi fewndo o sayi mo wuruɗen ɗo julɗo no hani faamude ko honɗum woni ka diina makko ta diina makko kan no yamiri ma ko diina makko ka yamira kon ko tata ko feere ala o wata wurde e ɓaawo mum kono no hani wondirde ɗum no jeeya mum ɗum ɗo ɗi lebbi ɗo e ɗi ñalaɗi ɗo no ɓeɗo holliri en noon on ɗo l'islam anda ɗum ɗon andal kontirgol ni naka jon wona ka yontere kontirgol ñalaɗi ni wona ka hitande kontirgol lebbi ɗi ni inna iddata ash-shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum wala tadlimu fihinna anfusakum jonno mbay allah waɗi fewndo o say ɗo na l'islam o mari doole woni dow julɓe ɓen no lo'i ayɓe l'islam on ko kamɓe jogii dow on kamɓe contrôle aduna on fewndo o sayr ko ɗum tabaraka taala muuyi ko no woniri domaine ji ɗin fof ka domaine média ka domaine banque ji ka domaine éducation ka domaine ji ɗin fof ko kamɓe contrôle a wata wurde ɓaaw ɗum ɗon julɗon gogo koyo fiɓu ɗum ɗo o yiɗa ɗum o yarlaki ɗum ka wonki makko o falaka ɗum fiw o wuurida e mum embere ko tawata si o ƴettale mum wata gasude exemple ka l'école ji goɗɗo watande ɓiɗɗo mum janggal l'école hande ko ɗum waɗi
fayɓe ɓen ko ɗum ɗon ɓe hunji wona ɗum ɗa par ce que l'école ko ɗum ɗo windete ko windete ko 1er janvier 2024 janngo ko ɗum windete ka 1er janvier 2024 na ɗum pay ko windande ka tableau kono ronkita hunjorde ɗum ala ko ɓuri moƴƴude ko awa so hewti ka suudu o windane ɗon kadi ñalande julɓe ɓen e lewru julɓe ɓen o janniri noon kadi ka cuuɗi ɗum ɓuri no moƴƴude o hawdane o yewte o andine ɗum ɗo ko wonɗen ƴettiren ɗo ko ɓaytum ko ma si wonata ko ɗum ɗo woni ko men ko kono si o ala ka jannede ko makko kon himo jannede ko ɓeya kon ko ɗum o jogoto ko ɗum ɗon donc haray ko raɓɓiɗi kon ɗo ngal ɗo landa e sugu ngal ɗon ko piiji buyno to hina ɗum ɗon tum ɗum ɗon e ko wona ɗum ɗon haray julɗo mo duwa andude wondema na kanko jeeyi ɗum ɓiɓɓe julɓe ɓe no duwa ande na kamɓe jeeyi ɗum ɓe hana mantorde ɗum ɓe hana bungirde ɗum ɓe fiɓa ka wonki maɓɓe ɓe falaka ɗum kono noon ɓay ɓe wata wurde ɗum ɓe jogo ɗum ɗon embere ɗum ɗon ko ɓe wata wurde mo gasta kon ɓe wurdude mo menas famiki ko ɗum ɗon wata ata ƴesam so ƴetti yono ka banque ji hande goɗɗo kala marɗo mbuuɗi dirɗi ɗo e seeɗa wata ɗowtita compte bancaire ɗen andi banque ji ɗin ko waɗira ko hiɗen andi 99,99% mo huwonde e banque riba o ñamata joni noon si tawi woni a heeɓi mbuuɗi dirɗi tawi ɗi wata wonde ka banque honno huwodirta e mum ɗum kadi mari alhaali mbalodi mum feere ɗum ko mawdu feerejo kono julɗo himo duwa heɓude ɓay kala ko woni a l'islam makko on l'islam lam yu dayi ko lam yu mayye wurital bafal ngal few o fermali few kala événement fewɗo l'islam nunuma ko ni wurita on événement no sukko yowdiri e ɗum ɗo ngal ɗo landa ko ɓeɗo ɗe landi min on e faamu an on ko on tigui ko ma o fiɓa ka ɓernde makko wondema o faala kala ko woni wona julɓe ɓen jeeyi julɗo no duwa añude ɗum ka wonki makko no ara e sa'ita o feññina ka ɗengal makko no ara e sa'ita o feññinta ko yo suuɗu so yi hay ka qaburu hay ka surrugol hara ka surrugol neɗo maaki allahadu lana wa shakku li gayrina hay ɗon nelaɗo sendidiren enen e maɓɓe e alhaaliji ɗin fop kala ka tawata ɓay mawdu on ɗum o raɓɓiɗi ko ɗum a sane naata e ɗinno fof kala ka tawata alyahuda e annasara ko nen huwirde nelaɗo ko contraire mum on huwata julɓe ɓen ɓiɓɓe men ɓen hiɗen duwa andinde ɓe ɗum famininɓe ɗum ko tawata e wata wurde e mum la budda on fewno ɗo jogue ɗon ko la budda ko tawata ko fof ɗe waɗata haasiɗe wawi tertade tertoɗen kono fo e muɗum kala ko woni ko kamɓe jeeyi ɗen duwa tawde yiɗa ɗum ka ɓernde men en faalaka ɗum e yarlaki ɗum ara ko ɗum min mi faami toon wallahu taala ala wa alam alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على رسول الله فبكل الاقتصار نكتفي بجوابين من الشيخ منبيا وكذلك شيخنا محمد ووري حفظهم الله لنا ورعاهما تحت خدمة هذا الدين يابي فايدة مغفرين نغيبار يابي تينكي نيبار نيما وسا نتان تعليق السمبل لنا باما فينا غمسين غانا توضيح به ما غوري نغان تيغي ومبارا خليمة تلك وماي لوغني خيسولو فيري انو ومانيه كيرين يكي كيفونو فيرين نغانا كوي اسيس خلي تونغو ديمو فيندير سيكندرا مسلمي تامبي ifa tona nan sembe bo wonta mabako kui wonta no manan sira bade wonnuna wa kewalira wonna kay asingena na kanna alaina kullal juhud walla man wonga jihadi bebe nana lina ta'allam wonga kharang wonga umadi kharang wonga kharang wonga umadi fankarang wonga ba ga ko sude yirebri ha wombo khira bulu dine kulun tari ina ga itan dogo iyatira ina bokhira nyere na rate e man madeke bara dina le to birim bar bilan gambi ina siga assemblée générale e mon tang dina la to mana birin ga wayara ina siga soria e mon tan dina le wo madina khi kharan kay dina fam ni munana anu ne nam findixi luwe ya ila mara hawuntundi kharandi won kano susade mangayara nyere kira won bilim makhambina alo won na xam mol tufe won na kayana kay won katin wo madi kharan e khi renseigner recherche fan karaba leri brina langue wo madi khasu dans tous les domaines na xam fi ndire interdiction na muslimima e khani fan kara e khani fan tu e fan ka percer khasu yire
alko na gani ma wo madine sari ne sama na lu dine tam marginalisera hali wo no ma journal parler na moto e to mané misil mi ya tam fama ne atanan na dernier épisode ka ena ma télévision nationale mato même nos médias privés c'est na yo findiri religion na ena tam nan findime era dernier thème parce que n'en fait rien et moi y'aura dîner temps c'est na qui est pitinable miri la mera miri na kan sama ko quoi nana mbiri nani yari parce que n'en fait miri ne na o ma journaliste ko nyera miri ne ne ri te sa ko tidare ne ri na o ma dine miri ne fanna o ma bokhire nyera may tel que CNT et ne fa moto ya les 114 ou bien 118 personnes par exemple et ne bri moto na ran sobe na radine re muso 5 personnes biri mbara mabile ngambi hawo nawo mabile ngambi wo mu foncer won siga yare nanu lonnira karama wonki ne rek won siga makina hambo yon bantan na kam fala mi rebe wontan o muno ma fala de o muno ma walde calendrier ra grégorien won na kan to ko na kan fi o muno ma pasatanana mais on rakata tan on no madi kharara o madi ka kulun o manke yugi soara arabwe anu forte o milak ne ke mayki o madi sa sima awa océan méditerranée arabwe no forte ne ke ko nya gafira ne wonye rade éduquer mana à bas âge arabo ki khanu tiara arabo ki culture faut te dimbe mara arabu dimbe mara ina bere marocain ou bien saoudien dume diban sang ina bere ka dine sariera e ko lumana kirenna ibara ka seli na kan ke sacré mais won tang be fe yo may ina mais ça ce n'est rien wotanya dine fe na ranki barato tout est marginalisé chez nous surtout la religion won ka dine nan karan won ka renseigner won man ka sousa gérant c'est ba ma den naka administrativement alku won fanga wuyana won gono ibo gérer de hawon tanga mi ibo gérer wato combien d'années yiki ne rebiri won gérer fi hantu dina la sortant université haram mi bele et ça bar fasin den dina la bele afin président am fa parce que biri mbar bele ngambi ntano mon ram valde e di kharan on ne kharan o éducation fagni fi ma temu de benun tina changement fama ne rabade bira ka dina fahamu wa billahi tawfiq gasi awa joni haray en nani ko karamuko be maki ko e bange landangal en yondinore ngal do sabu be labbini ngal pos en jonnay mawbe micro be duitano jama on ko be holli kon do ko dum wakilo den jange dina men kam en jangay odo islam famemmo jangende ya gande wawende famende nafitorende yeru haaju men ko yanata kon e majje ndare saudia e nder arabuɓe ɓen saudi en ɓe ɓen no jeeya e ɓuroɓe jangude anglais ɓen saudi en ɓe ɓen saudi en ɓen no jeeya e ɓuroɓe jangude arabu ɓen yani anglais ɓen ka arabu ɓen si a majji tum makka ma madina hiɗa wawi anglais ɗum fellitu a hettoto tinna hida fotta e saudien jo wolanamo arabu fi arabu remane sella o jibo ko wolata kono anglais se a wuli nde sella sa wuli anglais hakke ko be yidi hala kankon be jabuto makisan haysi a bonni saudi police jo wubani ma wuli anglais il va avoir pitié de toi o yurminte direct ibe hala kan no wela be kono si lewru dari ke handu mayi saudi ananta fi janvier ma décembre no wole lundi mardi mi hebi dum balde sappo e joyi tawi mi anda lewru porto ko nyalande honde e lewru ndun ede wawiri non no mawbe men warrayno non mawbe men ko haldayno yaltugol ngesa kaka lebbi be manina eno bena lewru kaariru ka to e gongol mana wono ko wete kon soñi to e gongol be na ko nyalande kaarire lewru kaariru ka lebbi no wolirten non peraji ɗin ɓena sabbordu kaariru ñande joyi mayru ma tati mayru no woloro non hiɗen wawi wolirde noon ko ɓe jaabi kon nanen ko noon tigi woni ɗi golliren ɗum ɗaɓay hara haaju mum no yani sen yehi ka laptane ko kañum sen yehi ka bureau ji ko kañum ka rendez-vous ji ƴetteteɗi rendez-vous officiel ji ɗin fof ko kanka gollitiren kono siko men ko yani gollitiren calendrier men on ɓay mo wooda gollitiren ko men kon jande mo kadi fayɓe men ɓen koɓe maki ɗo kon se landike pay koye ɓuyi hande ko honɗum ko ñalande honde ñalli ko ɓennay ma ko dimanche
pay koye buy so landike ɓe moko baɓe buy so landi ɓe ko lewru hondu ni yette dialloɓe ɓen kanko andi wo ko suumaye sabbordu suumaye e suumaye ɗum ɗo yette dialloɓe no hunjin ɗi kono si feƴƴi ɗon haray allahu alam haray koyen wakkilo ɗen wowlen ko men kon e si goɗɗo do liɓi ko mum kon o yeɗɗata kala hay ko ɗo ko mum kon o yeɗɗata dina kan noon ko ka meɗen mi jangi e journal debbo marocain joy mo yeeyayno e ɗuma boucherie tewu o yeeyata debbo arabujo ari ñande go sodugol tewu tawi debbo arabujo marocain jo ari sodugol tewu e juuɗe debbo français jo e boucherie tawi debbo français jo yeeyowo tewu ngun on eno debbo français jo on ari sodugol tewu e boucherie debbo marocain jo tawi debbo français jo on himo buumi mo waɗi jilbab mo buumi ɓandu num fof o naati ka nder boucherie debbo arabujo on inimo he waddu yandi aye gildulo kilmata liɓanan ngu tewu daari kayaɗo iɗo rondi dolokaji a innayi hon ɗum on tuman debbo français jo inni ɗa andi ko min arde mi sodira tewu e juuɗe ma o yawi mi anda wonɓiɗo tañƴini ko a julɗo tami soodoyi ko hirsete e juuɗe kefeero o yawi bien sûr komi julɗo je suis musulman et puis marocain andi ɓe mantora e ɗum marocain saoudien e ɗuma on tuman français joyni wi c'est vrai vous avez vendu votre respect et religion nous l'avons racheté bitum karamatikum wa nahnu ishtaraynaha teddungal Allah okki on islam o yeeyi menen men soodi edan haray ko en wattan haqqi sen jogitake hoore men wurin si a néglige hoore ma goɗɗo holtako ma si a hayki ɗengal ma hayki dina ma a wonditta e jon haqqilo ƴetta fima haray ko en wattan haqqile ɗum e ceerno aboubacar wontirɗo Virginie Amérique ka lawol kisal ɗo joni o wi sago makko koye continue hande on o tulti golle o yiltoto ka o golloyayno fi siwugol kona yewtede kon ɗo kono en wawata warrude noon sina ɗum en lorra e woɓɓe haray fa jasahullahu hayran yallah yuɓu fof ko moƴƴi e karama ko ɓe duwano en e juulen gueƴe ɗen en juularɗe taw waynodiren wassalamu aleykum wa rahmatullah en andi en ɓooyiɗo seeɗa kono ɗo en jonnude taliban men ɓe ɗo ɓe duwano en ko adi kon e weltanike kañum Tachi Abdallah ko tawi kon hiɓe saboɗi e ɓe délégué ɓe musidɓe men ɗo ha yette jalloɓe no tawa e maɓɓe e weltanike ɓe min ɓe noon ka nder juulirde ka nder dingira juulirde ɗo ha ɓe naati ɗo hari ko jallo ɓe yettete joni noon ila ɗo kadi ko ɓaaɓe yettete e weltanike ke kamɓe délégué ɓen fof e weltanike kadi hoɓɓe seeniɓe ɗo ɓen fuu maɓe misiɓe nen ko Tachi Abdallah maki ɗo kon e weltanike ɓe ko ɗum torondirɗen koye muññodir conseillé ɓe wonɓe ɗo ɓe fuuna o ma o ko ono woni jooma ɓe fayɓe ko enen jeyɓe e muññodiren yawlodiren ko ka caloy wonɗen e haɓude wona ka farillaaji ko ɗum ɗo waweten andude hara yo fayɓe men ɗen janngo Qur'an goɗɗo tawata ko o fewta ka qibla o inna Allah no andi mo himo andi Allah o juula ina gonga goɗɗo janngo fi ko rewira Allah si tawi Allah hokkatame gandal ko wawata waajorde jama on kono janngo heɓano rewira Allah senndidi sunna e farilla e mustahabu ɗiɗo tawa haya andi fi majji haray vraiment mi weltanike on fota ko wona seeɗa haray o taw yaggu e ɗono o tawi ɗum ɗo no waɗede ɓayɓe men ɓen to yi ɓawɗo e ko waɗete ko ɓe innawo fayɓe ɓen no satade